nkuko yabivuze kenshi muri speech ze ejo muri speech ariko kuvugana n'abadiplomate ati turabizi ko u Rwanda rufite umugambi wo kudutera cyane n'ibiki bo bafite ikintu wenda kisikidi bishyizemo ariko cyane cyane umuntu ugiye gura n'icyo ushobora kubona ko afite ikibazo wugarijwe n'uyu nguyu ni Neva aravuga ati ndamuka ngeze abona M23 irimo irataka cyane iza ku mupaka w'u Burundi kandi we muri mindset y'abarundi hamwe n'abakongomani bishyizemo ko M23 ari abanyarwanda akibwira ati narwanye n'abanyarwanda baragera Uvira barahita bambuka bafata Burundi ibyo bishingira kuki anibwira hari ko mwabarwana harimo namwe bahunze Burundi ahari muri 2015 niyo mpamvu ruzi yatakambye agatakamba ati urubyiruko ni muhaguruke twirwaneho ntabwo tuzapfa twicaye ni nko kuvuga ati uvuga ati nuntera nzitabara nta gahunda we nta cyizere yifitiye cyo guhangana n'aba bantu ni nko kuvuga ati ntabwo tuzakubitwa twicaye yaba yateguza abaturage akenshi kubera nyine ko yakabona asumbirijwe kubera kabona abo yarwanyaga guhera za Masisi guhera hose none bakoze mayiroze bageze hafi y'igihugu cye avuga ati abantu bazanyitura byanga bikunda nta handi hantu byose bishingiye naho ngaho kandi akakanya aho bigiye kugera Kongo igiye kwirwanaho n'ubundi buse nkaho navuga ngo bigiye kwirwanaho ni intambara igiye kuba elastique ariko iri nko mu kintu wavuga ko diplomasi y'u Burundi yo ntabwo iri kurwana cyane diplomasi y'u Burundi noise kitafite imbaraga nka diplomasi zindi namba n'abakongomani bagenda bakavuga amagambo menshi ariko abarundi bo nta bavugira ku space ya make nuvuga ngo we ni nkahavuga ati muhaguruke twatewe n'u Rwanda we ntago avuga ko ari u Rwanda ntago avuga ko ari M23 bo abarundi n'abakongomani bamaze kwishyiramo ko ari u Rwanda niyo mpamvu ruza ari kuvuga ati nyaboneka ni nkaho yatabaje abaturage ati nyaboneka ari muhaguruke twatewe kuko arabibona neza ko intambara arabizi neza ko Buvira mu minsi mike yafashwe arabizi neza Bukavu yo ni nkaho nayo idafite igihe kinini arabizi neza ko Kongo itazamutabara arabizi neza ko nta wundi muntu numwe w'umwariye namba na Kongo yendagiraga wa South Africa n'abandi arabizi neza ko nta wundi muntu uzaza mu Burundi kumurwanirira avuga ati niduterwa tuzirwana n'abene igihugu niyo mpamvu bumva atangiye kubashyiramo morale ntabwo ari morale kuva na kera tandukanya morale amagambo wayumvishe ntabwo wayumvishe aya magambo nayumvise neza ni nk'aya magambo yo kukabaya yazantera hamwe zabwiraga abantu Godfather ayo magambo y'urwango yatangiye kera cyane yo kwangisha abantu ubwoko bumwe icyo nabyise morale ni ukubereka ko bafite icyo barwanira ni ukubereka ngo bazarwane nk'ibyihebe ni ukuvuga ati mutarwana muzapfa niko bakora iyo umuntu ashaka kugira ngo agushyiremo imbaraga akwereka ikibi cy'umuntu ayo ni nk'aya magambo ya Mugesera ntabwo wayumvise se nkuko bivuga ese amagambo ya Mugesera yaragamije gutiza imbaraga abantu ngo bamara abandi nta kindi kintu cyabikoraga n'uyu mugabo ni kameze nawe niyo mpamvu kuko abona ko nta rwose mu bwiza kuri ibintu biri mbitera ibyo abona ko nta gisigaye avuga ati abaturage mwirwaneho twatewe n'ubwoko runaka ni nkaho yakabivuze gutyo kubona leta ya Kongo nayo yifitemo ibibazo muri diplomasi mwe imbere mu buyobozi bwaho hejuru harimo ibibazo bindi birebire cyane yenda ntabivuze kuvugana barabikurikirana bakabibona bituma nabo bifite bakora inama za buri munsi aka kanya haba inama uyu munsi akabindi ejo akabindi ntabwo ubu ngubu Burundi nabwo ntabwo navuga ko bigifitanye partnership nk'iya Kongo yo kuvuga ngo twagiye ngo tuzafata ibirombe reka ibyo bintu byararangiye ubu ikintu gihari nicyo kuvuga ngo twirwaneho nta munsi n'umwe nigeze mbona ko aba bagabo babiri harimo abantu barambwiraga ngo ni inyungu z'u Burundi n'amafaranga ngo bagiye ngo ni amafaranga u Burundi bushaka nkabona atari ko bimeze bwa mbere byaje ari amafaranga muri ibi bintu iyi ntambara Uburundi ntibwigeze bujya gushaka amafaranga muri Kongo aya magambo y'abagabo bavugaga wabonaga ama ideology n'urwango birenze ibi bintu byari birenze amafaranga kure mu minota ibiri gusobanura akantu kajyanye n'ibyo bintu uvuga kandi kariho urahita ubihuza nawe n'ibyo bintu uzi
mu munota umwe gato nko gusobanurira kabisa, kandi ni amateka ntabwo ari ibihimbye. urabona Kongo isa nkaho iyobowe na FDLR mu buryo bumwe cyangwa ubundi, nk'uko urabizi ko abantu bafite amakuru bazi ko FDLR iba no mu buyobozi bwa Kongo bwo hejuru irimo. Kandi FDLR twe tuyita ko ari twe mu mateka ni abantu bishe bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda bagahungira muri Kongo. Urabizi byabaye mu Burundi 2015 2015 mu Burundi ho ibintu by'amoko birahari byo kurwanya ubutegetsi, bakavuga ko ubutegetsi ubu ngubu buyoboye ari ubutegetsi bw'abahutu, nako bw'abahutu buyoboye. Haje kubaho iyo kolizio iza guhuzwa na iyo kolizio yo gusa nkaho ideology iza gucengezwa na FDLR, ariko ayicisha muri Kisekedi ayijyana muri, aza kuyihuza hamwe na Neva, aribwo baje gucura umugambi bacuze n'uhe, bacuze umugambi wo gusa nkaho atereka turwanye ikintu cyitwa ubwoko bw'abatutsi uva bukagera. Tuhereye muri Kongo twambuke tujye mu Rwanda. Ibyo ni ibintu expectations zihari. Hicyo uvuga urumva nk'amagambo yabo bose bavuga, wabonye ukuntu batangiye kwica abantu kwajya bate, nibyo ntaho bishingiye, niyo politiki yabishingiye ku bwoko. Ariko noneho icyabaciye intege kikabica mu mutwe kikabazengereza, urabona nka speech Neva yavuze ayivugira Kinshasa, yari azi ko mu Rwanda bagifite bya bitekerezo byo kugendera ku moko, akavuga ati nitumuka dukoze lancement y'intambara ntituzabona abantu badushyikira. Urumva nubwo bafashe ziriya wazarendo bagafata iki, ariko basanga hari abantu bafite icyo barwanira M23, basanga harimo abantu batagendera ku bwoko, basanga abantu bakize hamwe. None urugamba rwabo rw'ubwoko basa nkaho ubu ngubu barimo barutsindwa, kwanza ni nkaho barimo bagenda barutsindwa. Noneho batangiye kugera kuri case, bageze kuri case yatwirwaneho. Aka kanya Kisekedi nta kirwana kuri FDL, ararwana no kureba ngo ese ndagomba ku butegetsi gute, nda defending igihugu gute. Uriya uyu Evariste nta kirwana uvuga ngo reka ngiye muri Kongo ngiye kurwanya n'abantu, arabona ko ibyo yatekerezaga byamugeze ku marembo, ni nkaho yashotoye nk'amavubi. Ni ukuvuga ngo ibintu babikoze batazi ko abo bahangaye cyangwa bashaka kurwana nabo baciye mu bintu birebire cyangwa bafite uburyo bwabo bwa protection. Iyi ntambara irarangira gute kugira ngo nsoze? Iyi ntambara nta utera Burundi nkuko mubitekereza aka kanya, ariko nibura mukabakojeje agati mu ntozi barahura n'ibibazo bikomeye. Nibura mukabakojeje agati mu ntozi bangu iki, nibura mukabakoze action ya attack yaba ku Rwanda cyangwa bakakora action ya attack kuri M23 nimara kugera Uvira cyangwa hariya cyangwa Bukavu. Akanya impamvu muruzi M23 bihore iri kurwana mu gihugu, nta bagurana mu gihugu cyabo, nta kindi kintu gihari. Ariko niba mukabageze Uvira bakagera Bukavu akaba action attack y'u Burundi, Burundi barahura n'ibibazo bikomeye. Ibya Kongo byo ku ruhande rwaho ni banzi guverinoma banzi kiranuke na diplomasi na politiki yo hejuru. Amakuru hari nuko nabo bamwe baremera imishyikirano, abandi bakayanga, bamwe bakayemera, abandi bakayanga. Niyo mpamvu Burundi yo guterana inteko za buri kanya. Nibyo bintu bagikora discussion, kandi bizarangira batayemeye, kandi nibataremera niko guha imbaraga M23 ko bizigenda. Murakoze. Buramatari yavuze ati iki ndakibabwire ntimujya mu kondo ya zose. Buramatari yavuze ati umubanyi mubi murazi ko ariko araduhigira, mugana aramaze kumugabisha, uzotuvyoga tuzomuvyonga. Aho mure muritegura ntimugire ubwoba, bajya turazinanye. Aho ndi mu Bugesera murazinanye kuva ku ntwaro ya cyane batigeze batunesha, ubu niho dushobora. Ngaha murabibutsa izina ryo mu Kirundo, murabibutsa muti murazi mu Kirundo aho byavuye. Uti rero tuzoraba neza. Noneho ntibazari mwebwe mwenyene, twese n'uw'Inyanza arake ariya ku rwego rwa Tanzania uraba Kigoma azoba araha. Twese Abarundi twese ntituzokwemera ko dupfa nk'abanyekongo. Abantu bakicwa nk'impene uko nyene, hari abantu b'abagabo bakanura. None uyu mugabo ko atazi guhisha ibimurimo,
uzi ko urwango rwinjira mu muntu rukamusesera bie akarusohora, ariko aya magambo neza neza ni nka Mugesera. iki ndakibabwire ntimujya mu kondo abantu nk'abo ngo dufata abantu uyu mugabo ari mu bintu bye bya nyuma. Noneho reka sinshaka kuvuga igihugu ndimo, ariko si u Rwanda, ndi mu bihugu nanjye bindi, ariko na kalendari ndifite na liste discussion n'abarundi bandi nabo bameze nka we, bose bafite mindset imeze gutyo. Bati tubatera u Rwanda, ni ibintu abantu bishizemo ko bagiye kujya mu ntambara n'u Rwanda. Ni nka wa wundi nabacira umugani n'abari hano babyumve ndabashyikiye uwo mugabo. Imbwa ngo yaronse nabi bukijya guhiga ingwe. Byayibayeho bazabyumva nyuma. Ni umugani umunyarwanda yaciye. Murakoze. Kayonga, Jesus, Kayonga urahari? Kayonga urahari? Fungura mikro yawe. Ntari gafa. Rose uravuga umwitinze. Nari ngutegereje ngo asoze. Ewa. Uyu mugabo afite ishavu, afite ubwoba, rumba. Arabona ko nta gisigaye. Ariko niba ari amateka ya Kirundo arimo kuvuga, nkeneye muze kuyansobanurira. Nkeneye umuntu yazi mpotore. Nkeneye umuntu uzi amateka mu Kirundo. Ariko nanjye hari icyo nibazaga, kuki umurundi avuga iyo ahuye n'ikibazo avuga ngo ni Bugesera? Kuki vuga ngo ibyo abanyarwanda bahuriye mu Bugesera? Kuki umurundi afite uwo mugani ngo ubu ni Bugesera? Ni ukuvuga ngo habaye intambara, abarundi barahashiriye. Hari ikintu bita ngo bavuga ngo bake barasanira mu masaka. Bro, abarundi bashiriye ahantu biti Bugesera. Rero sinzi ayo mateka ari kuvuga ngo Ikirundo niba nibuka neza, nangwa wenda turi bugira amahirwe hari abantu bari budufashe. Ni intambara yabaye y'abantu, ariko muri abo bapfuye impande zose zarapfishije. Rero sinzi uburyo ari kumva ko yatera abanyarwanda ubwoba babwira ko ngo Ikirundo. Oya, kuki se umurundi avuga ngo iki ni Bugesera? Kuko ni ikintu kimutera ubwoba. Ubugesera uburi ureba mu bintu no kuvuga ntago contribution ndi kumva nta kintu no kumfasha. I'm sorry, nta contribution uri kumva, ibintu uri kumva ndi kumva bimeze nk'igisheke kitarema amazi. Gusubura kuvuga ibiki uvuze mu bintu uri kuvuga? Ntabwo nta kintu ndi gukacinga. Gerageza unyorosha amagambo nkumve neza, kuko amagambo ntabwo ari kumakinga sense. Okay, nyine nari ndimo kuvuga nsobanura. Urabona ko arimo kuvuga ngo Kirundo ngo bazabaza ibyabaye Bugesera. Uko biri kose ashobora kuba adafite amateka ahagije kuri ibyo byabaye. Wenda sinzi niba dufite abahanga badusobanura kuri ibyo ngibyo bigashingira aho ngaho, ariko ndahamya ko umurundi none se intambara iramutse ibaye mu Burundi, harwana abaturage? Bazarwanisha amabuye se? Concluding Kayonga, network yawe yagiye. Ntabwo nkumva. The best. Yes sir. Nakantira nshaka kubera ku mateka ya Kirundo. Ntabwo turi ikibazo rero namwe icyo bakundira ni iki ngiki. Turi 2020 mvane mu Kirundo mwiza ku kantu kamwe. Nubise oba interesse ku mateka ya Kirundo. Okay sir. Ntabwo ndi interesse ku mateka ya Kirundo. Ingenga bitekereza irimo, urimo kunyumva, niyo yatumye mpatinda, ariko ntabwo ndi ku mateka ya Kirundo. Turi kuri speech yose muri rusange. Mbabarire, ntabwo mwese muri abanyamateka, mwese mukora muri abashakashatsi, mukora mu bisigara amatongo. Mumbabarire nituya kuvuga, ntimujye kuza ibyo mwasomye, tugaruke ku magambo uyu mugabo yavuze. Utange igitekerezo muri rusange, ariko ureke kumbwira ngo mu mateka ya Kirundo. Turi kumwe? Okay. Nagize bigarukaho nta kibazo. Nakomeza. Komeza. Okay. Nkuko bivuga, nkuko nimbuzi uyu mugabo ubona ntago mutandukanya na ideology afite, ni wayitandukana na FDLR.
ntaho bitandukanye nta na difference, ni bamwe biriya ahubwo icyanangaje nuko biri kugutangaza FDLR espoir ifite yo guteza ibibazo muri kano karere mu Burundi niho ishinze imizi pour le moment kurusha no muri Congo. None reka mbikubwira, mu Burundi ubu niho bashinze imizi nkuko wabitangiye bivuze. Iyi speech igaragaza nubwo bafite nubwoba n'urukurikirana wa speech yavuze imbere y'abadiplomate. Okay, Ubu amaze ko reka mbere yuko mpereza undi jambo reka basubize inyuma gatoya. abahanza uzobatanga mu Rwanda. Rero murazi ko bavukana ibiyaga intambara yabaye itariki 13 z'ukwezi kwa kane mwaka w'igihumbi kimwe amajana 763 harabaye intambara ikomeye cyane yahuza abarundi n'abanyarwanda ku mwami mu Burundi Mutaga wa kabiri n'umwami mu Rwanda yitwa Yuhi Gahindiro. Bapfa yuko Mutaga yatwaye umukobwa mwiza ubwo mu Rwanda akamutwara umwami nawe yamurondera yitwaye nabizaza canke nabizoza. Umwami So ibyo ngibyo mubarire mumve imyaka ishize 1700 bro. Umutipa arazana ibintu byo mama yake mbega neva. Yewe mbere numvaga abarundi uko bavuga bikurura nkumva ngo hewe ga none urumva no gutwenza. Ngewe numvaga nta kintu abarundi bashobora kuvuga, numvaga nta Burundi ugira umutima mubi. Ngo hewe ngo naryohewe, ngo hewe ngo none bro. Ntabwo uyu munsi ushobora umurundi ubungubu biranamaze kubirambika hasi iyo avuze muri ziriya roranti. Hewe ni umurundi yavuze ntabwo ushobora kumenya niba babaye cyangwa arakaye. Hewe ga none urumva, hewe tuzobamesa. Iyo avuze kukumesa ni ukukwambura bro. Bafite amaterime yabo. Ntabwo ngewe neva uyu mugabo iyo muri kuvuga ngo ni umukomediye muba mwatabona amarangamutima y'uburyo bavuga bikurura. Hewe none ntabwo dufise. Hari video nabonye. Ntabwo aba bagabo ikintu mugomba gutandukanya abantu birirwa bapfa bangana bate. Aya magambo uziko bayavuga abantu bagapfa. Hewe baramuruke muri documentation agera muri document muri ibintu bakoreye vice president w'u Burundi. Mwarabibonye? Hewe naraga mugabo yaga bro akamubwira ngo yaga ari kumubaga. So ntabwo nshaka ngo muze hano n'umuntu utanga igitekerezo nimuze kugita akavuga uyu mugabo ngo uyu mugabo ngo no mukomedie muri bazima. Ubwo aya magambo harimo ubukomedi. Aya magambo harimo komedi. Mukanguke mukanura amaso. Ntabwo uyu mugabo yifitemo ikintu bita ingenga bitekerezo yakasamutwe. Mureke ibyo bintu mureke koza ngo ni umukomedie. N'umukomedie umuntu cy'imbere y'imbaga y'abantu. Aba n'abaturage my friend. Uyu ni president w'igihugu ari kubwira igihugu cyose. Ari gukangurira igihugu cyose guhaguruka. Niba avuga ko abaturanyi babateye mbwira nk'umunyarwanda uri utuye mu Burundi amasaha. Umuturage amufiteho ijambo ashobora kumukorera icyo ashaka. Muri kumva aya magambo cyangwa muri kumva ngo ubutesi bw'abarundi kwa kundi bavuga bari redante. Umva aya magambo. Uretse gato. Buramatari yavuze ati umva. iki ndakibabwire ntimujya mu kondo ya zose. Neza ni Mugesera umva. Buramatari yavuze ati umubanyi mubi. Murazi ko ariko araduhigira. Mugana aramaze kumugabisha. Uzotuvyoga tuzomuvyonga. Emwe aho. Emwe. Muritegura ntimugire ubwoba. Bajya turazinanye. Aho ndi mu Mugesera murazinanye. Kuva ku ntwaro ya Tami batigeze batunesha. Ubu niho dushobora. Ngaha murabizi. Murabibutse izina ryo mu Kirundo. Murabibutsa muti murazi mu Kirundo aho byavuye. Rero tuzoraba neza. Noneho nibazari mwebwe mwenyene. Twese
n'uw'inyanza arake ariya ku rwego rwa Tanzania uraba Kigoma azoba araha twese abarundi twese ntituzokwemera ko dupfa nk'abanyekongo hip abantu bakitwa nk'impene uko nyene hari abantu b'abagabo bakanura. Mungu wangu, ntabwo ngikurikira ranti y'abarundi koko urumva bivuze hewe nyanza rake uba ushobora kumva ari komedi iyo barira wumve buretse gato ijya mukondo wa zose ushobora kumva none hewe mukondo wa zose ukuva ko ari ibintu bigize nuvuga ngo aba ari kubwira abantu ngo ni mukanguke ntihagire uryama nibyo ntamaze kubidusobanurira. Mwebwe wakumva avuze ngo mukondo wa Jose mva ngo duva ku mukomediye niko ikirundi kivugwa umva iki ndakibabwire ntimujya mukondo wa Jose ati ndababwiye ntagire umurundi uryama iyi ngira translating mu kinyarwanda mwabyohemwe umva Buramatari yavuze ati umubanyi mubi babarira wamaze kubwira umuturage ko umuntu afite umuturanyi mubi umuntu ari umuntu mubi mana yanjye murazi ko ariko araduhigira babarira nyumvire vrema mugana namaze kumugabisha ngo no kumuteguza ngo bari stand by uzotuvyoga tuzomuvyonga iyo wumvishe kuvyoga utegereza ko ari niko ikirundi kivugwa mu nsobanurire kuvyoga ni iki mu nsobanurire rero umuntu ufite ikirundi haronkereye umuntu usobanurira ibi bisobanuye iki kuvyonga si n'ikirundi ni terme bakunda gukoresha nyene kwereka ati kuvyonga ni kugira nabi umuntu nyene ni imvugo yo ku muhanda nicyo ni slang nagari kirundi ntabwo ari kirundi uza ndapfuye ni slang yo kuvyonga nyene kuko abantu nzabwira nabi uzotuvyoga tuzomuvyonga kuvyonga noneho bafite ukuntu bakoresha amagambo ntabwo baba bari seriye umva aho neza ngo inurebe population ngende kureba video biteye ubwangi yaho hejuru murebaho hejuru mwe muritegura ntimugire ubwoba none uyiswe bari gusengera ejo bundi muri Amerika bajya turazinanye aho ndi mu Bugesera murazinanye kuva ku ntwaro ya cyane batigeze batunesha ubu niho dushobora murabibutse izina ryo mu Kirundo murabibutsa muti murazi mu Kirundo aho byavuye rero tuzoraba neza noneho ntibazari mwebwe mwenyene twese n'uw'inyanza arake ariya ku rwego rwa Tanzania uraba Kigoma azoba araha twese uzi ko bagira ngo bagiye kurwanya intambara y'amabuye none se babarira wumve Perezida deje yamaze gufata intambara yivanye muri politiki yamaze kwishyira mu baturage urugamba yamaze kurugira urw'abaturage ari kure mu rugamba arushizeho arugize urw'abaturage yewe mufate ijambo urakoze urabona niyo langage ari gukoresha iyo ton niyo accent yo urabona ko ntagari langage y'abantu b'imfura n'abantu abantu niyo yakora ikibi yagikora mu buryo buri si nayivuga urabona uko avuga iyo langage niyo ton niyo accent akoresha niyo abantu bibeshya bakamwita umukomediye ariko nimbuza umuntu umugome ukora ikibi n'uyu iyo ni interahamwe yuzuje ibyangombwa kabisa nta n'umuntu no kumwibeshaho urakoze abandi nabo bareka bazi banyumvise. Thank you Superman ni Spareman uraho Godfather reka nkubwire okay disikuru yavugiye hano twa mu Bugabira abantu bazi mu Rwanda hano haturanye no kuruhuha hagati yaho haca rak Cyohoha na Kanyaru ufite ni yuri mu Bugabira ubona hakurya mu Rwanda icyo cyo cyambera kubwira hanyuma Buramatari ni gouverneur commune ya province ya Kirundo niyo irimo Bugabira. Histoire ya Kirundo rero ni histoire bavuga yuko abami babiri b'u Rwanda barwanye naho yatangira ahantu twa mu Kirundo abantu bazi Burundi ni impande ya mosque iri kuri
mu Kirundo ni ahantu hari n'ikigabiro, hari ikivumu kinini, hari n'umuswahili witwa kwa Salimini, hari n'umusozi witwa Windora. Uwo musore bawita ngo Windora kuko ngo barwana, umwami yari kwararwana, hanyuma umuhungu we ashaka kugaruka, ahita abwira umuhungu we ngo subira inyuma, ngo Windora akomeza, ahita arahunga. Nicyo nashaka kubwira. Hanyuma rero muri vocabularies bariko baravuga kuvyonga ni nka, urabona y'abana bariko bararwana, umwana agakora kundi, akafata undi amusunika. Rero ibyo bita kuvyonga, ni kuvuga ko ni nko kuncokoza cyangwa trying me, urumva ununtera nanjye nzogutera, niko mu Kirundi bivuga. Hanyuma umubanyi mubi, it's like Kirundi no kuvuga ko your enemy, ruvuga ko umwanzi. En fait uvuze ati uriya n'umubanyi mubi, ushaka kuvuga ko ari umwanzi, niko bivuga mu Kirundi. Nicyo nashaka kuvuga mu byo nufishe muri iyo discours. Murakoze. Urakoze. Reka dufate Manixi, hanyuma tujye kwese Nyamwiza. Urakoze Godfather. Yanjye icyo ndi buvuge ntago ari amagambo meza nka perezida yakoresheje, ariko ikintu kigaragara kuri buri umwe wese uri muri space yumve ko intambara yagize escalier, yavuye ku rwego yari iriho, igiye kuba ibihugu. Uriye mu gihe twakabaye tuvuga ko ari inyeshamba zirwana n'ibihugu, ngo ni intambara y'ibihugu igihugu ku kindi. Victime wa mbere rero ni abaturage. Abantu bagomba kubyumva kandi bakitegura kuba bajya mu buryo bwiza, aho kugira ngo tujye turwana intambara z'abayobozi b'ibihugu. Niba afite igisirikare kidashoboye, nave mu ntambara, yemera ibyo bamusaba, cyangwa se avugane nawe yavuganye nabo yarwanyaga baramwakira, nawe navugane n'abarwana nabo, aho kugira ngo agire intambara y'ibihugu, kuko byaba ibintu abantu batatekereza cyangwa batifuza kubona. Ni intambara mbi. Iyo ari igihugu ni igihugu, nubwo benshi batekereza ko Uburundi nta ntwaro, nta gisirikare, ariko le victime za mbere ni abaturage. Abaturage nibo bagiramo ikibazo, kandi umuturage yagiye mu ntambara bamaze kumwereka umwanzi uwo ari we, ni ibintu byaba bibi cyane, bibi mu karere. Kandi Abarundi nubwo bamwe batekereza ko ari abantu batashobora guhangana n'u Rwanda, ni igihugu gifite abandi bakiri inyuma, ibindi bihugu bikiri inyuma. Kuba rero perezida asa n'aho ashaka ari gutegura mu mitwe abaturage intambara y'igihugu ku kindi, ni ukuvuga ngo hari abandi arimo ateguza n'ibindi bihugu bishobora kuba byamujya inyuma mu rwego rwo kugira ngo arinde ubwo busugire. Ariko ibi byo gushora abaturage mu ntambara ntago mbiri inyuma, ntago mbishyigikiye. Uku nguku ni ukwicisha Abarundi, cyangwa se no kwicisha n'Abanyarwanda, kuko Abarundi bashobora kuzajya guhangana n'Abanyarwanda, bakica Abanyarwanda. Oriye ko yakaba yafata igisirikare cye kikajya guhangana n'igisirikare cy'u Rwanda, akavuga ati ni igihugu giteye ikindi. Ibyo nibyo njye nakwifuzaho, kugira ngo numve ko ari guteguza abaturage ati namwe muzajya kwirwanaho, mujye kwirwanaho, umuturage ajye kwica undi. Iyi politike y'umugabo irarushye, ntago navuga byinshi, irarushye, ariko ni ikibazo. kandi ni perezida, abantu babifata nk'ibintu byoroheje, bareke bimwe bagira nka brage n'imikino byo kuvuga ati ngo ibiki n'ibiki. Intambara yavuye mu mitwe y'inyeshamba, yagiye mu bihugu. Murakoze. Senyamwiza. Urakoze Godfather kumpa ijambo. Nk'uko twari ko turakurikira iyi discours, uvuze ijambo ryiza, uvuze ati intambara ikuye muri politike, ayitwaye mu banyagihugu, mu baturage.
uyu mugabo sinzi nk'abantu bamuzi nk'umujenerale, sinari bwumve umujenerale abwira abaturage biwe avugana imvugo irimo ubwoba bugeze kuri rurya rwego. We aravuga ibi igihe ariko araja muri Kongo, nta muturage n'umwe yasezeye amubwira ko agiye muri Kongo kubona na Tshisekedi gutegura intambara yo gutera u Rwanda. Igihe ari muri Kongo yaratangaje ku mugaragaro abwira abana bariya bajire murumba abawazarendo bose n'abana b'interahamwe abumvisha ko bamerewe nabi bacinyijwe mu gihugu cy'u Rwanda, agiye kubafasha ukungene bazokwibohora bakikuraho intwaro yo mu Rwanda. Muri ico gihe nta na kimwe yigeze abwira abaturage b'abarundi. Byageze aho bicara na Tshisekedi bapanga amuha n'amafaranga, amaze kumuha amafaranga bafunga n'imipaka y'u Rwanda. Muri ico gihe amafaranga baronse nta faranga na rimwe yazaniye umuturage, bariya abaturage bose bari imbere yiwe ariko arabwiriza ntibajyama mu mukondarazosi baze bahaguruke bigwaneho, nta n'umwe yaguriye n'ikama mbiri. So ubu rero arabona ko intambara yagiyemwo atakishoboye, kandi ibi barakunda kubikora we na Tshisekedi, gutegura intambara bazi ko batazishoboye, gutegura intambara bizera ko uwundi muntu ari bazoyigwana. We rero niba yaragiye gushaka iyi ntambara yizeye ngo abaturage nibo bazayigwana, aribesha cyane. Niwe yayishoje, abaturage nta muturage azoja muri ivyo bintu kuko ntibimuraba. We araza bagwana nabo, arazi n'amafaranga bamuhaye n'akazi yemeye gukora, nimba yariyemeje kuzotera igihugu cy'u Rwanda akakidestabiliza nk'uko abazungu babyifuza, naza nabo bazungu be bamuhaye ako kazi abaro baja kwigwana. Ariko ariko abaturage b'abarundi bifite ibibazo byabo ushaka kubazanamo ababwira ama histoire ngo muri kahise ngo Burundi n'u Rwanda, ese mbe bagwana we yari bwashike no mu Burundi, yari bwabe no mu Burundi kwaza kuvuga ibintu atanazi? Iyo histoire se iramuraba aho bita aho hantu mu Kirundo, we yari bwashike mu Burundi? We araza akavuga ibintu atanazi akanabyitirira. Abagwana kiriya gihe bari bazi ibyo bapfa, none aba uno munsi ugira bari ku kiraka c'umuzungu. We arashaka gushora igihugu mu ntambara ubwiwe atanashoboye. Mbe bamaze iminsi ngahe bagwana muri Kongo? Abaturage b'abasirikare babo bagwa muri Kongo nta n'ibiziga nta n'amayiti baronka. Mugabo yiyama yagiye buri munsi aragenda i Burayi, avuye gukoma amashi hariya afukama abasaba baze bamufashe, ukagira kandi umunsi bamubwira ngo wewe ngo presence yawe muri Kongo ngo iri positif. Yaje abyigamba ahantu hose ku mateleviziyo avuye akishika kuri aeroport. Sasa uno munsi sinzi rero nibaje kumuhwata yuko hari umuzungu azoza amubwira ati ya positif yabaye negatif. Nta numwe azoba hari niwe azokwishura. Abaturage b'abarundi nibo bagiye guhangayika muri ivyo bintu by'intambara. Nosaba ko hatagira umuturage n'umwe azohaguruka ngo aje mu ntambara zitamuraba. We nyene ubwiwe yarushigishije canke arukarishe arurekera umumwe. Ibi bintu zo gushaka kuza kwiyerekana mu banyagihugu ngo baratewe, bafise ingorane. Abaturage nta ngorane bafitanye n'u Rwanda, nta n'ikibazo na kimwe, basanzwe bahahirana ku mipaka, bifite ibibazo byabo. Izuba ryatse bariburira hamwe, amapfa ateye abatera bose. Uyu wewe ari ku idiri y'amadolari y'intambara atanashoboye, nakomeza bigire. Abana b'abarundi bashiriye muri Kongo, ayo mafamiye nyene abwira ngo bahaguruke bagwane, ibiziga by'abana babo bagwe muri Kongo ntavyo barabona. Si ukuvuga ngo abuze amafaranga yo kuja kubazana, yirirwa afata indege zimutwara i Burayi, yogafashe n'indege imwe canke zibiri ikagenda ikazana ivyo biziga by'abo bana akabishikiriza amafamiye, basi bagapfuma babahambana iteka, basi babarabonye n'ijisho rya nyuma. Ariko nta n'ivyo akora, kandi ibyo zose abikora mu gihugu hayitwa ko harimo guverinema, abaparlementaire bahembwa n'igihugu, nta n'umwe anamubaza. Ibintu byose abikorana wenyene, agiye gukwegera abarundi mu ntambara mu gihe igihugu bwacu yarakiriye yarakimaze. Nta gitoro gihari, nta sukari ihari, abaturage barakenye, amadevize yarabuze, hama ukaca ushaka gushora abaturage mu ntambara. Ariko niyo abashaka intambara akaba azi yuko hari abantu bamubeshe ko bazomufasha, cankwa akibesha agatanga aeroport y'u Burundi
kugira umwansi ashaka gutera u Rwanda ayikoreshe, aho muri ico gihe ndizera ko intambara azayironka. Impamvu yindi ya kabiri yatuma koronka intambara, kuko hariho intambara yo kurwanya FDLR. Uno munsi FDLR mu Burundi nizo zuzuye ahantu hose, nizo ziri guhabwa amasambu. No muri ako gace yagiye gufatamwo amadisikuru, ugiye kuraba uno munsi abaturage basigaye bahatuye abenshi n'intera hamwe, nizo yujuje ku mupaka, kandi zo zifuza kuja gutera akajagari mu Rwanda. Ibintu sizi ko u Rwanda ruzobyihanganira. Rero kuja gukoresha aeroport y'u Burundi akayiha abasud Afrique cyangwa Tshisekedi bashobora kuja gutera Bukavu cyangwa Uvira, amenye ko bizogarugire ingaruka ku Burundi, kuko nta muntu yogwanya FDLR ngo agwanye kwa Tshisekedi hanyuma ngo azirekere mu Burundi ngo azobe avuge ngo yakemuye ikibazo ca FDLR muri karya karere. Nimba rero yemeye kuja mu ntambara, n'abamushigikiye bose bumva yuko bobandanya bagira genocide mu karere ka Kongo bica abatutsi, ashaka ko nabo abaturage bamushigikira muri iyo ntambara, sinizera ko bazomushigikira. Uwukarishije ruramumwa nagume hamwe, areke gutesha umutwe abantu ababwira ko bagiye mu ntambara batazi ico bazozira muri iyo ntambara. Niwe yayungutsemwo, niwe yayironsemwo amafaranga. Abarundi bo barahakeneye, bahahuriye n'abana babo, ntibazi ko bazosubira no kubona ibiziga by'abana babo baguye muri Kongo. So nareke rero kubesha abantu ko akunda igihugu cyangwa kutwigisha amateka avuga ubwiwe ntiyari bwanashike no mu Burundi. Niyo ntambara nta niyazi. Urakoze Godfather. Urakoze cyane yampaye inka. Barundi ko barakaye twagiye. Sarati. Ya, urakoze cyane. Muranyumva neza? Ndakumva. Mbonye itandukaniro ry'abayobozi babiri. Umuyobozi umwe aravuga ati umuturage naryame asinzire kuko ararinzwe. Noneho undi waravuga ati umuturage naze tujye ku rugamba, tujye kurwana. Nturyame ntimusinzire. Nimuryame nimusinzire, n'abari za Nyanzarake muze dufatanye urugamba. Ni imvugo ebyiri zitandukanye. Umugabo afite ubwoba. Hari uvuze ngo yafata indege akajya kuza. Indege se bagiriye akadege ka Air Burundi nakoraga ku kibuga cy'indege Kanombe, kaheruka mu myaka irenga 20 ubu naho gaparitse kamezemo ibyatsi. Nta ndege Burundi bagira. Kandi agiye muri Amerika, agiye Burayi, avuga ko Burundi ari igihugu kimeze nka Amerika, kirakize. Ngo bararya, bafite ingurube, bafite inkwavu, borora amasazi, ibinyamunjongo ngo byaribwa. Yava muri ibyo ntabwo ibyo bintu bikonda, agenda reka ibyo bintu. So nashaka kuvuga ko ashaka muri sense muvane mu bintu by'amarangamutima, kujya kuri point y'amagambo yavuze wese nk'umuntu mukuru va mu byo. So ibyo yavuze rero, afite ubwoba bw'intambara, arategurira abaturage kujya mu ntambara. Abaturage Abarundi n'Abanyarwanda nta kibazo bafitanye bombi. None ubwo bafite abasirikare be barashirira Kongo, nibo bakamurwaniriye. So arasa n'utera ubwoba u Rwanda, kandi igihugu azi neza, arakizi neza, ntabwo ari igihugu yatera ubwoba. Icyo mbona kuri iyi ngingo rero, igihe kirageze abaturage bamaze kwisobanukirwa, bamenye n'icyo gukora. Ntihagire umurundi uhuruzwa n'ijambo ryavuze ngo ni umujenerali, umuyobozi w'igihugu, amukangurira kwangana n'umuturanyi mugenzi we. Abantu ibugabira ni hano hafi, ni hafi n'umupaka, niho yavugiye ibyo bintu. Ibugabira abaturage baho n'ubu batanze agahenge bahahira mu Rwanda nk'uko Abanyarwanda bahahiramo. Abaturage nta kibazo bafitanye. Ikibazo afite, aragaragaza ko afite umwanzi. Niba rero yiyumva aho kugira ngo abanze kubicisha hirya bizane no mu baturage, niyangaje muri aferi, aze akoze agati ahantu navuze, hanyuma abone ikiza kumubaho. Inama nagira Abarundi ntibahururire intambara, kuko nta ntambara bazi, n'abaturage. Noneho bayirekere banyura, bashaka kurwana bafite n'icyo barwanira. Bafunze umupaka, babuza urujya n'uruza rwari ruhari hariya. Icyo ni igihombo cy'ibihugu bibiri. Birumvikana iyo ubujije abaturage kugenda, ariko ikiriho afite ubwoba bwinshi. Wumve ko mugenzi we babangikanye, wumve ko hari ikintu avuga, nta kintu avuga.
we arakora ntavuga. So navugaga ngo rero ikiriho nimureke abahari babyumva bamenye ko iyo igihugu kiyobowe nabi ingaruka zigera ku baturage cyane. Murakoze. urakoze cyane. Justin uranyumva? Afazari Justin urahari? Ubwo yazamutse abishaka cyangwa bizi ko azamutse, iganzure hanyuma dufate Shanto. Justin ndabona adahari. Iganzure urahari? nawe ntawe uhari. Reka bamanure. Bamanura. Komeza ijambo ni ryawe Chantal. Ya urakoze Godfather. Hari ikintu abanyarwanda bahora bavuga ngo twisanze ahantu gute. Aha hantu hateye ubwoba. Ntabwo ahantu ngiye Twisanze hafashe ahantu minenegwe. gute twega abarundi, twisanze ahantu gute kugira abategetsi nk'aba. Kweli birababaje. Deja urabe ahantu yavugiye iryo jambo, abapeiza batagira n'inkweto. Kweli twisanze ahantu gute twega abarundi. Sasa hari jambo Perezida Kagame amavuga ngo intambara bagushora ko zose. Hari jambo yigeze kuvuga ngo intambara bagushora ko zose si kuzigwana, ngo ari intambara zo kugwana n'izo utari kugwana. I'm 100% Kagame ntashobora kuja kugwana n'u Burundi. Ico ni cambere. Iyo ntambara nta nizobaho. Ntabwo uyu mugabo ari kuvuga nk'umuntu witeguye guterwa. Hari ikintu mutari kubona, sinzi niba nigire kubibona njyenyine Chantal. Ntabwo uyu mugabo ari kuvuga nk'umuntu witeguye guterwa. Aravuga nk'umuntu witeguye gutera. Turi kubyumvikana. Niba ashobora kumanza kumvisha abarundi, kuba yaje ku mupaka ntabwo abwiraga abarundi bo ku mupaka bonyine. Niyo mpamvu yasubiye ku mupaka wo hirya kuri Tanzania akababwira ko nabiki kibazo kibareba. Ahangaha already ari kuvuga nk'umuntu witeguye gutera, kuko niba avuga ko biteguye tayari, nuko ari tayari ashaka kumvisha abarundi ko yiteguye cyangwa yabanje gutera kuko yari yiteguye guterwa. Ibi ngibi muze nk'abashaka kubira mu birebe neza, ariko se ndagira ndeko host ko abantu batangiye kwanga kuzamuka. Urimo kumva ikintu mugomba kumva hano? Network yabaye network. Zamuka tena. Birimo kwanga. Urimo kumva? Accepting gato mfashe kugira ngo mbashe kuzamura abantu. So urumva ikintu mbabwira? Godfather. Oya. Uretse gato Antare network ya muting Manix. Nimwitegereza mukareba ntabwo uyu mugabo ari kuvuga nk'umuntu gutyo gusa fwa. Oya. Ntabwo ariko bimeze. Batangiye gukora training wingi birenze rimwe, murabizi byaravuzwe kenshi. Murabyibuka. Nyuma y'ibi byose byabayeho, ugiye utinki ko uyu ngo avutse mu gitondo gutya kuko none se siko ntari no kukubona. Okay, ndakubona. Ngaho komeza. Yeah. So icyo nashatse kuvuga nuko for sure nta Rwanda ruzoja kugwana n'u Burundi vraiment. Ikintu gihari nkuko abantu bakomeje kubivuga. President Neva afise ubwoba biraboneka. Amajambo amazi imisi avuga afise ubwoba, kandi ubwoba ntiyoreka kubugira kubera yishoye muri ya ntambara yo muri Kongo, ariko agwana n'abana bashaka kwisubirira iwabo, yisanga muri mido y'ijya ntambara, n'abandi bagiyeyo bariko barayivamwo, waraganganye yanse kuyivamo ashatse kugumamwo. Uruva rero afise ubwoba yuko nibamara gushika hariya muri side abarundi bagasubira iwabo, afise ubwoba. Sasa rero ni nkuko guteguza ati ejo nimwumva baduteye, kandi abazomutera ntabwo ari abanyarwanda. Ntabwo ari abanyarwanda. Mu mazi imisi Godfather amaspese amazigiha ariko araba y'abarundi, kandi agendamo abantu benshi. Baguma bavuga ati president wacu dutegerezwa kuvugana nawe tugataha, impunzi tugataha. Atabishoboye ko twumvikana ko dutaha, turataha ku ngufu. Abona abarundi bari hanze ntabwo ari abanyarwanda. Amaspese ariko araba muri iyi minsi nabasenya mwize bo babwira. Baguma basaba umubonano abantu bose, societe civile. I Burundi wacu hari abantu benshi bari mu mahanga, kandi abapolitisi bari mu Bubiligi, bari mu bihugu byose by'Iburayi. Baguma bavuga ati tutahe
muturondera inzira ko dutaha abantu bahunze muri 2015 bariko barasaba dutahe bakagangana kandi rero bakavuga ati bo barundi babihisha baravuga ati swat turataha ku neza canke abo babivuga no mu space turataha ku mbunda rero abo se abanyarwanda bazoba bagiye kumutera deja fise fro nyinshi yafunguye ntazomenya n'uwamuteye wariwe hama rero kugira akavaringa arondere scapegoat nkuko muri Kongo nabo barondera scapegoat bakavyita u Rwanda nawe nyene aciye ashaka guprofitira muri izi probleme zihari acavuga ati n'abanyarwanda bashaka kuntera mon cher ikintu twoguma tuvuga twega abarundi basenya mwiza mu twese tugume tuvuga ave muri iriya ntambara yo muri Kongo kubera niya iganganiramwe bariya batipe bariya bagabo ba M23 bishakira gutaha iwabo mukabarasa nkuko ba South Africa baje kubarasa umututu bazohindukiza iwacu nico kintu twamubwira n'ahandi kuguma afise agitation akuma avuga u Rwanda ntabwo bizomubuza yuko amakosa yakoze muri Kongo ashobora kuzohishura ejo na hirya yejo so harimo ikintu c'ubwoba hama biriya yavuze izijya mvugo zo kuvuga ngo uko bagwa arazana ibi byo muri mbari 1835 abami ingene bagwanye ukabizana muri scenario y'uyu munsi uri kubibwira abapaysan abantu abapaysan kandi ugacuvuga uti niya discours yavuze ngo hazoba gay generalize no kuvuga yuko hazobigera imipanga ariko uyu munsi abantu bariko bagwaneza bakoresha skoy abantu bariko bakoresha sky dragon wowe uracazana abapaysan ushaka ko bazoba habe mask ubona ko Rwanda goje kugwana naho bogira gay generalize kandi atari nk'abari abapaysan ugira abantu bari mu Bujumbura abantu biza ba intellectuel bazokurikira ivyo wa president wacu batubwira ngo gay generalize ngo dufate imipanga canke dufate imbunda come on ibishoboka so iriya ni hariho ikintu cito is very agitated kubera ntazi kandi no mu gihugu indani hari ibibazo mu Burundi abantu bose babimenye mu Burundi hari ibibazo bya politike n'ibibazo bya economique n'ibibazo byabo bonyene hagati abasendede honyene bafise inzankano nirubona batangana n'amashano hari ibintu byinshi rero ko arondera scapegoat ariko ndibaza ko u Rwanda n'abantu bateye imbere president Kagame nk'izo discours nk'izo honye hazo yo bakijamo bira twisanze gute hano nk'abarundi tugira abategetsi nk'aba vraiment avuga ibintu deja ni kirundi hari ukuntu gisona neza sasa yugishizemo umutima mubu kavugana n'inzigo gisona nabi uriya none president wacu atandukaniye he na wa wundi yahagarara Goma wa mu ministre wa defense akagenda kuraba aba prisonnier muri prison akababwira ngo akabwira aba prisonnier imfungwa ngo nimwavuga batrete abanyarwanda mukabavuga ngo tuzobafungura kandi tuzoba amafaranga atandukaniye he nuriye kweli turi muri 2025 dusanga dufite abategetsi nkabo vraiment biteye isoni abarundi nkatwege vraiment biduteye isoni gay generalize noneho ati ivyo babonye ibintu byo kubana kabizana birababaje turagotwega abarundi vraiment kugira abategetsi nkabo ariko nta kundi ariko nta ntambara ihari kandi niyatangura Burundi zoherera Burundi nyene nta murundi azokurikira kuja kugwana n'ibindi bihugu no way kubera iki mwebwe kubera iki mukureba hari ukuntu muri kuvuga kubera iki muri kuyirura kubera iki muri kumushyira ubwoba mu maso aya magambo ari mu ubwoba uretse gato kuki aya magambo ari mu ubwoba cyangwa ari mu bugome bukabije harimo ubugome nivyo nakubwiye nti ikirundi yuko ivuganye n'ubugome gisoundinga worse deja harimo agitation kandi harimo n'umutima mubi abivuganye so ucumva ko bihoye nivyo navuze harimo kuba afise ubwoba harimo n'ubugome ariko kandi intambara aho yatanguye n'izoherera sibaza ko abanyarwanda bazoza kugwana na neva vraiment impossible ariko ni nabatera ntago bazarwana of course Kagame yarababwiye president Kagame ababwiye ati gihe abantu batararenga red line bashobora kwikirigita bakiseka bagaseka ariko urumva batararenga red line ariko urumva twege twisanze ngaha gute nk'abategetsi nkabo avuga ijambo nkiri abategetsi ngo badutwara vraiment c'est la honte
nta kindi novuga. turakugarukaho. Njye ndi kubibona mu bundi buryo burenze ubwo muri kubibonamo. Reka dufate iganzure gute none? ni sawa mumeze Wagera neza neza gute n'amagambo ariko mu kanwa k'abayobozi banyu? ntabwo byoroshe ariko ikintu je ngira mvuge dufise umuperezida sinzi ko novuga ngo ni kijuju baje bavuga ngo nta muperezida aba Ntabwo bajya ikijuju batukana, kubera bajya yuko babikora, ntabwo voilà nivyo nari ngiye ndiko ndasigura ariko ugiye kuraba imvo n'imvano y'iki kibazo gihari ni ibintu vyatanguye kera. Ni ibintu vyatanguye kera kuko ugiye kuraba aho vyatanguriye ukuntu bakorana ba FDLR n'ibiki vyose ni ibintu vyari bifise aho biriko biraja bizozana ikibazo gikomeye cyane. Rero inyuma y'ico gihe cose babuze aho babihera, then imbarutso yabaye Kongo. Muri Kongo batanguye kurungikayo abasirikare batabanje kubivuga. Ubundi normal kugira ngo urungike umusirikare aje kurwanira igihugu kindi nuko hagomba kubaho inama nshinga amateka igakorana bakavuga umusirikare ico agiye gukora, impamvu agiye kurwana, inyungu afise, mbega napfirayo umuryango uzoronka iki n'ibindi bintu bisa n'ivyo byinshi cyane. Aho sindi Rwanda bigaruka ko cyane, ariko wewe yafashe abantu arabarungika ku nyungu ziwe n'akagwi gatoya kandi nyende kamwe babandi bahagaze mu gihugu bagihagaze mu nda, bamwe bashaka kurya abanyagihugu, bamwe bashaka kurya ivy'igihugu nkuko nabandi babigarutse kusinda bigaruka ko kuko uyu munsi kuba nta gitoro, nta sukari, nta nzoga, nta munyu, nta ibintu byose byaraduze, nta madolari, c'est-à-dire hariho nakagwi k'abantu kabikoze bafise inyungu zabo, hanyuma bakaca batangura kubitanako hagati yabo no kugenda bakuranamwo iyo babonye ko hari umwe agiye kubavamwo mu buryo umwe canke ubundi. So reka ngaruke kuri iki kintu rero kwiri jambo ryavuzwe. Nukuvuga ngo rero amaze kurungika aba basirikare mbere yabarungitse ari uko bumvikanye na president Kisekedi kugira ngo abaha amahera kanaka, amafaranga atagira trace ariko se ibyo y'ukuntu bintu bayarungika bikure canke bayahana muze hagati yabo. kunyedika uyu munsi mbyumve. Ntabwo hari ibintu mujya Rindira uretse gato tukubwire mubabarire munyigishe kuko hari ibintu mujya muzanye nashaka gukurura. Urimo kunyumva? Iyo muvuze ko iyi ngiyi ari business yayigiyemo ari amafaranga ntabwo mbyemera. Uyu mugabo afite ideology, uretse gato afite ideology y'urwango yo gukorana n'interahamwe. Iyo mubigize ko ari business y'amafaranga muranyobya nkayoberwa nkabikizongereza. Natanguriye kuri FDLR unyumve neza, natanguriye ku mafaranga, ariko amafaranga we n'akagwi kabo n'ubugome bafise bwo kurya amafaranga no kucinyiza canke kugira ivyo bangiriza kugira ngo inyungu zabo ntizivogerwe. Sivyo kurya amafaranga so n'ubugome. ni kuvuga ngo rero amaze kurungika abasirikare rero ni ukuvuga ngo bumvikanye n'akagwi kiwe uburyo bagomba kurya amafaranga. Ntabwo biciye muri ya nama nshinga amateka, nta nubwo babibwiye abantu babishinzwe, we n'akagwi kiwe barabarungika. Ico gihe abantu benshi cyane barasemere, baravyanditse, benshi twaravyanditse ku mbuga zacu kugira ngo tuvuge ibintu tubona bitagenda neza, kuko ico gihe niho M23 yafata abantu bakabashira ku rubuga rwabo, hanyuma nabo bakaca babihakana ngo s'abarundi. Impamvu babihakana ni kubera iki? Ni kubera ko batashaka ko bamenya ko hari umurundi ariko aragwana muri Kongo, kubera ko murabizi ingabo za East Africa babanje kuzirukana. Ni ibintu byinshi cyane two bigaruka ko hanyuma bamaze kubona ko bimaze kumenyekana bemera ko bariyo, kuko mbere bahora babambika impuzu z'igisirikare ca Kongo, ntabwo bigera bambara impuzu z'igisirikare cy'u Burundi. Uyu munsi rero barazambara, ariko ikibazo kigarukana handi. None aba bantu barungitswe muri Kongo bagiye kugwana nande? Bagiye kugwana kubera iki? Mbega inyungu Burundi bufise ni iyihe? Ikibazo kica kigaruka kandi no kwibaza ngo none nimba bagiye kugwana hariya mu madiscours twagiye twumva atandukanye yagiye avugwa n'ujya mu buntu ayobeye rya shaka riri ku butegetsi, ndi kuri yo yavuga ngo umugenzi ngo afashe uwundi, ngira ngo mwagiye kubyumva. Reka dushime ko umugenzi afashe uwundi. Ivyo navyo bigomba kuvugwa, bigomba kuba official, bigomba gukorwa mu buryo bunyuze mu mategeko. Hanyuma rero amaze kubona ko bigize no kuvuga ngo byarasarishije cyane, gusarisha sinzi ko mwumva ico bisigura. Hanyuma biba ngombwa ko babambika impuzu z'igisirikare cy'u Burundi. Bamaze kwambika impuzu z'igisirikare cy'u Burundi rero niho Tshisekedi baca bumvikana bakavuga ngo wewe ko
abasirikare bawe bariko barananirwa kandi turiko turagwana mwabampaye mubimunyijeje yuko bagomba gutsinda aba bantu ni ukuvuga ngo bahanye igihango muri rusange reka mbivuge mu majambo makeya kugira simvuge byinshi cyane bumvikana ko bari bugere ahantu bita Rubaya kugira ngo biyimbire ako niko byagenze benshi hanyuma igihe bagwanira Ngungu murazi ko habaye intambara ikomeye cyane abasirikare mu Burundi bapfirayo ari benshi abandi babafata mpiri abandi barahunga kijya gihe niho hatangiye kuba haje ikibazo gikomeye cyane hagati ya leta ya Evariste hamwe na Ntuza ni ukuvuga ngo nabo ubwabo harimo amakonfi ahari hagati ya Perezida Tshisekedi nawe kubera yuko yamwijeje ko bagiye gusubiza inyuma M23 bashira abasirikare benshi Goma bashira abasirikare benshi ahantu hatandukanye ariko birangira bidakunze bitagenze neza bimaze kuba bitagenze neza rero ni ukuvuga ngo ico kibazo cyaciye kiba kinini cyane kumva ko umuntu amuha amahera yamwijeje ko mufashe umutekano ariko bikanka so rero wewe rero amaze kubona ko bariko baraneshwa kandi hajemo n'ikibazo ni kuvuga ngo yaciye abihindukiza noneho aca bizana ku Rwanda amaze kubizana ku Rwanda nubisiguye ngo wewe kubera ko azi ko ari karakora n'aba FDLR kandi akaba azi ko ari karagwanya n'abantu bariko baragwanira uburenganzira bwabo mu gihugu ca Kongo no kuvuga ngo ivyo bintu ntabwo bifise ukuntu bisigurwa ntabwo bifise ukuntu yo bisigura canke yoja kubibwira abantu ngo bavyumve mu buryo bumwe canke ubundi kugira ngo adefanda abasirikare yashizeyo bimaze kugenda gutyo rero no kuvuga ngo nibwo bwabwoba bwaciye butangura kuza muri ya discours ya mbere mwumvishije avuga ngo arazi ko ngo ari ingwano ngiye kuba generalize kubera iki kubera yuko abasirikare bafashwe ntayemera ko arabiwe avuga ngo abasirikare ngo naba Red Tabara akaca bihindukiza akavuga ngo Red Tabara ngo rikirafasha M23 no kuvuga ngo mu minsi naho shobora kumva yuko impamvu ariko aritegura ingwano ashobora gusigura akavuga yuko Red Tabara iriko irafatanya na M23 kugira ngo bafate Kongo hanyuma bace baza gutera Burundi hanyuma ikindi kintu naco ashobora kuca yongera akavuga canke yitwaza ashobora kwitwaza avuga ati Rwanda ruje kuntera kubera yuko bambeshera ko mfise aba FDLR ariko ivyo ni ibintu bizwi ni ibintu tuzi twese rero izi speech gusoza nkizi gukura intambara muri diplomasi sorry ugana ku musozo conclude ego gukura intambara muri diplomasi akaca yizana mu banyagihugu ni ibintu biteye isoni nkuko abandi bantu babivuze ni gute umuntu w'umugabo yitwa ko ari umugenerale azi ivyo ari karagwanira azana intambara akayisha mu banyagihugu ngo ni ngo murare mukanura murare mugize gute ibintu ntibibaho bijya bintu ntibikunda ahubwo ntafise ukuntu azosigura ibintu yakoze ntafise ukuntu azokwerekana impamvu abasirikare ko aragwana muri Kongo ntafise n'ukuntu azosigura uburyo diplomasi yiwe kiragenda hagati yiwe na Kongo hamwe n'u Rwanda cyane cyane ko mubona n'inama babatumiramo ntigera abonekamo niyabonetse swati ngo ama connection swati ngiki ntabura ivyitwazo mu buryo bumwe cyangwa ubundi rero no kuvuga yuko umuntu dufise ngo aserukira Burundi igihugu cacu n'umuntu natwe ubwacu tutariko turatahura rero kubera ko afise amadosiye menshi ibintu byinshi cyane yagirizwa ntariko arashaka kubivamo neza kugira ngo yinjire no mu matora ahubwo ashaka gutoba nibihari kugira ngo ejo canke ejo bundi ntibazo mukubita naye mu gahanga bamubaze ivyo atashoboye gushira ku murongo kandi yari yarijeje abarundi ko aje gushira ibintu ku murongo murakoze urakoze cyane amasuhuze nsuhuze na Godfather nibwo nje ninjiye naza ngo nkagenda ibintu nabonye muri video y'uyu mugabo rero nge ni ibintu bibiri nabonye harimo ikintu cy'ubugome ikindi tena harimo ikintu cya uburyo nabonaga bari abantu yabwiraga baba abana baba bakuru bonaga bose bijimye ari abantu ubona ko bafite inzara abantu bamwe baje kurebera video neza ntago hari uburyo ubundi avuga ibintu akabona bisa na comedy ari ibintu byo gusetsa ariko iyo ubonye abantu bari imbere ya batari guseka kandi mu by'ukuri uri umuntu usanzwe useka barimo ikibazo so uyu mugabo rero turamumenyereye mu karere ariko ubwoba bwe ndabwumva kubera ko afite icyo abitse kandi agomba kubazwa abitse interahamwe byaravuzwe hano ko zagiye zigafata ibyangombwa hari iwe zikigarurira amakaritiye amwe n'amwe
afite ibyaha yakoze hariya muri Congo, abahungu bagomba kuzamubaza kuko yarabagambaniye, abantu barabikurikiranye, so afite byinshi agomba kubazwa, rero afite ubwo bwoba kandi nawe ari wowe wabugira. Ikindi rero wenda umuntu njye navuga wenda gatoya kugira ngo nambe n'abandi ijambo, ni uko iyi ntambara nayibona ijya mu Burundi, gusa bamugani nk'uko bakunda kubivuga naramuka crosinze, urumva hazabaho kwitabara wa mugani, kubera ko turamenyereye mu karere iyo Jerome ushobora kumyutinga mike yawe, urakoze. Buriya ni ukuvuga ngo igihe abarundi hazaboneka umutwe w'abarundi umurwanya, ntabwo azumva ko ari abarundi, azumva ko ari u Rwanda, azumva ko ari M23. So rero twitega izo ntambara zigiye kurikiraho, abarundi ntibamwataka, leta byitirirwa u Rwanda, byitirirwa M23 nk'ibisanzwe, katwitega ibigiye kuba. Hanyuma reka dufate, sinzi warubwiye gufata ijambo gatufata Hobe, hanyuma ya Hobe akurikiraho Jerome. Hano rero uramanika ikiganza kugira ngo umenye ko hari, ariko nutamanika ikiganza ndafata abamanitse ikiganza. So Hobe, Jerome, Manix nubwo yari yavuze hanyuma tujye kwa Gavi, ariko tuze kukubita tubangura. Hoba canke Hobe? Hobe Hoba canke Hobe? Hoba abagabo numvaga ari Hoba abagabo. Hoba abagabo, hewe Gahoba Gutega gutfado. ndagukengurukiye. Ngo bazokubyonga bazokumesa, abati baravuga ngo bazokumesa bakanakumesa bakakuri gasura. Njya nabo nabone ko abandi bari seri ahantu naboneye bari gufata nani premier vice president w'u Burundi bro uramugabo w'umututsi, ibintu bamukoreye hariya ngo he ngo ndakubatse ngo urayaga bro, akamubwira kuyaga ari kumukanda. Umugabo yavuyeyo, mwarabibonye, muze kunyibutsa izina rye. yari yitwa Kadege, yitwa Mari Kadege, yari vice president. Yaramurogaga abandi ngo hewe ngo none ngo ni cyane bro, baramubaga. Komeza. Aho ndakwereka ko bafise n'ingengabitekerezo. Ofete baba bafatanye n'uwahora ari perezida w'undi yitwa Domitien Ndayizeye, ariko we kubera ari umuhutu ntaco bamukoze, ariko bavuze ati uyu mututsi reka tuje kumumara amazi, tumufate na video, tumukubite, tumwambure agahuzu. Ofete nuko ibyo bavuze, arafise ubwoba, ariko iyi strategy no muri 2015 niyo bakoresheje, bariko baragira abantu bari mu mabarabara bariko barasaba ko Peter tokwitoza troisième manda, bace bagenda kuvuga ngo n'u Rwanda muri riko ruravyorganiza. Ukiyumvira u Rwanda aho bihuriye na manda ya gatatu y'igihugu, kandi yari abarundi bariko baravuga ati nuhave. Ofete iminsi yose iyo ikibazo kibaye barondera uwo babitako kugira abantu bakura amaso ku kibazo, ku ngorane aho ziri. Ingorane ziri hehe? Yagiye muri Congo, agiye kugarukana amahoro, araca ku biti n'amabuye, niwe yatwara EAC. Ugiye mugabo niwe yatwara EAC, atuma haba cessez-le-feu, bituma M23 irekura 80% y'ahantu bari barafashe, bemera amasezerano biga bya East Africa. Abarundi nibo bari babiyoboye mu vyibuka ivyo byose. Hanyuma aratrahisa. Mwibuke excellence Paul Kagame amuhamagara ati twumvise ibi nibi, aramubwira ati oya kuri ivyo bariko barambeshe, ivyo bintu abantu bariko baravuga sivyo. Niho yatangiriye rero kurungika abasirikare bambara imyambaro ya FARDC n'intwaro bakazibahera kuri aeroport Goma. Mwibuke ivyo bakoze gicwa, ivyo bakoze bakorana na FDLR, bakorana na FARDC na Gicanga hose. Ivyo byose rero n'ukuntu bariko barakubitwa, hanyuma bariko bari M23 kiregera frontiere, aradutse ati hari abana b'impunzi. Ubwo aremeye nuko hari ikibazo mu bana b'impunzi, hari abantu yangaje. Ntavuze u Rwanda, cyagiye mu vyibuke ntiyavuze u Rwanda, yavuze ngo bariko barategura ngo abana b'impunzi. Numva aremeye ikibazo ko hariho abantu bari hanze.
ubu intambara babandanyije bakubitwa twaravyumva aramenya resultat ziri kuri tele arabona ko intambara iri kuregera rero ubu iyi karata yo kuvuga ngo u Rwanda niyo bama bariko barakoresha ofete iyo bavuga u Rwanda bashaka kuvuga ngo abatutsi kugira ofete afata abarundi abacanishemo kugira arabe ko baronka support y'abahutu ivyo nivyo aba ariko ashaka gukora hama ikindi ca kabiri ni kugira ofete agire tension no muri communauté internationale bumve menga vyacitse kugira ofete communauté internationale yinjiremwo izengurije gutabara hagati y'ibibazo biri hagati y'Uburundi Paul niwe yagiye guteza ikibazo muri Kongo aje kurwanya abana bariko bataha iwabo barondera droit zabo ajya kubica ubu rero biramugarutseko ariko arakubitwa reka ntabaze rero kuko iyi pouvoir yacu yasendede ndabona menga iri mu ngorane dutangure kwagiriza u Rwanda tugire tension hagati y'u Rwanda n'u Burundi bibe byashushe hanyuma bahamagaza amakungu ngo ibihugu ngo tension tuyizishire hasi ibihugu tuvyumvikanisha ofite ikibazo abantu bacibagire ko ari we yagiye muri Kongo gufasha leta ya Tshisekedi ariko nindatazi ko sendede kuva 2018 bateranya bimata intera hamwe za FLN zaciye mu Burundi n'ubu ziri mu kibira ivyo nindatabizi n'ubu ziri mu kibira mu myaka yahera baragerageje kubakura ibiranga igitangaje niyo commune barimwo mu kibira niho havuye premier ministre u Burundi uhari mu general Ndakugarika hari wari kuvuga ngo none subiramo twumve uravuze ngo uyu Ndakugarika premier ministre w'u Burundi commune ziga FLN zirimo nihavuka urumva n'ababaravitaye n'abantu ofite nibo babanzanye babashira hajya kugira ngo akwereke ko byose ibikorwa hari abagize uravyumva rero n'umugambi bateguye kera ofite bama bashaka kugira gushiramo u Rwanda bariko barondera gushiramo u Rwanda mu mwibuke ko Goma imaze gufatwa impapuro batoye bavuga ko bashaka gutera Rubavu bashaka gutera Gisenyi harimo n'abarundi mwibaza none kugira mugambi bawuretse ubu bariko barondera aho bamenera ahandi hasigaye ni ari kuri frontiere y'u Burundi kuko niho buzuye ofete bagomba kugira ikibazo kibe regional ko cyari amaze kuba regional ariko naragiye kugwana muri M23 c'est déjà regional kuko ariko agwanya abana b'abanyekongo bariko batanye iwabo ariko ubunye arabona ko bariko baratsindwa atirika ntabaza amakungu aze abyinjiremo hakiri kare ofete bazana ingabo zivuye ziyotse zubu ofete bashiremwe amazi kugira ofete intwaro yabo yasendede ntiveho ofete ubu barabona ko riske yuko intwaro yabo ishobora kuvaho kuko umaze gukubitwa imbaraga zizoba zamaze kugabanuka nta mbaraga ubu ntibakubitwa muri Kongo igisirikare cy'Uburundi nta mbaraga kizoba kikigira uwoza wese abatera yubatsinda uravyumva hanyuma mwibuke ko mu minsi yahera ugana ku musozo mu minsi yahera mu gisirikare cy'Uburundi bafashe abana bari kugiye kugwana muri Kongo n'abana bafashe bayinjiza muri 2023 2024 bari abana bagira formation 3 mois 4 mois katawa Kongo badasezeye n'amafamiye yabo ubu umwe basuye guhamagara abantu nta bantu bagishaka kuja urumva rero n'inka ariko aragerageza atabaza ashaka kumobiriza abantu ubwoba bwamutekeye murakoze Jerome Godfather bite n'abandi bose ndabasuhuje kino ikiganiro washyizeho ni cyiza nkunda kumva spaces yaba ari izivuga Goma muri Kivu na Rwanda cyangwa se n'akarere ariko ntago bimfata umwanya ariko iyo bigeze ku Rwanda n'u Burundi icyo kintu kiba gikomeye niyo mpamvu nazamutse kuzamuka rero kuba ibyo washyizeho bya perezida yavuze Evariste Ndayishimiye nta gitangaje kirimo
ahubwo atabikoze yaba atari we. Icyo mbivugira ni iki? Buriya uko yaba ari abakoroni cyangwa se uko ingoma zagiye zihinduka mu Rwanda no mu Burundi ni ibintu bitandukanye. Nko mu Rwanda abakoroni babashije gufata u Rwanda barurwanishije bijyanye n'amoko, bacamwo ibice Abahutu n'Abatutsi, bagerageza no igihe bafasha Abahutu bakababwira ati namwe mugomba kubona ubwigenge bwanyu mugategeka. Mu Rwanda bisa nkaho bishobotse, nubwo bitashobotse neza ngo bitange amahoro, ariko mu Burundi ntabwo byashobotse. Mu Burundi habagaho nk'umuryango umwe ugenda ukora ayo makudeta, ariko kubera ko hagati hazagamo nk'udutero shuma abigaranzura ingoma nyabami cyangwa se y'ubwami, bakagenda bazanamo udutero ariko tudafashije abandi, akavuga ati aho kugira ngo bawufate nanjye ndatera kudeta, ndabona utabikora neza. Nuko muri 61 bishe Rwagasore, nuko muri 1966 Michel Micombero yaproklaimye ntuze repubulika, nuko Bagaza muri 72 nawe yakoze iyo kudeta, nuko Buyoya Jean Pierre Buyoya yakoze iyo kudeta muri 87, kereka igihe bari bamaze kwigaranzura abantu babaye benshi kugeza muri 93 Ndada yatowe. Ariko Ndadaye gutorwa yaravuye mu Rwanda. Ndadaye yize aho ngaho i Rilima muri groupe scolaire ya Rilima. Unyarukiye nko muri unyuze mu Bugesera i Nyamata ukagera ahantu bita muri groupe scolaire ya Rilima, naho yararaga harakitwa muri etat major, niryo zina abanyeshuri bahaha. Niho Ndadaye yararaga avugana n'abanyeshuri biga muri Butare, muri groupe scolaire ya Butare no muri université, agerageza gusubira i Burundi. 93 aragerageza aratorwa. Mu Rwanda ho byari ibindi, yari ingoma bita Hutu kuko abazungu babitekereje ariko byagenze. Icyaje kuba n'icyo asubiye i Burundi ntabwo byari kumukundira. Buriya niba n'uyura amafoza hari aho yakoze nikosa akavuga ngo igisirikare cy'u Rwanda ni militias, kiriya ni igitutsi gikomeye. Iyo bakora urutonde rw'abisirikare bikomeye muri Afurika, burya bavuga National Army. National Army biba bivuze ngo ni abantu perezida yavaho ishyaka ryahinduka bo barakomeza bakaba abasirikare, ariko si igisirikare cyazanye n'ishyaka runaka, nicyo bita National Army. Niyo mpamvu na perezida wacu yamusubizaga amubwira ngo twe we are National Army, ntago turi militias. Icyo ni ikintu gikomeye. Niyo mpamvu nk'abarundi niko byagenze kugeza n'uyu munsi, nubwo bagerageje kugihindura igisirikare cy'u Burundi ariko ntago birakunda neza. Ni National Army, wavaho waba uri umututsi waba barakomeza bagakora. Niko byakoze. Ntago ibyo bakoreye mu Rwanda abakoroni byakunze no mu Burundi. Ikintu rero cy'uwo muperezida bamaze kwica Ndadaye kumwica yari yaratangiye gukorana na Habyarimana. Mbivuze hano nzi ko ari registered. Yari yaratangiye gukorana na Habyarimana kugeza aho abantu bakoraga ibintu nk'ibyo birwanaho nk'abanyarwanda bahahinduye n'abandi, bageraga no muri za komine za Gihanga bagasanga n'abantu b'abapadiri bafitanye uwo mugambi ndetse na Habyarimana na Ndadaye, n'amafoto ahari, n'intwaro zaratangiye kugera ahantu nka Gihanga, urabona ni hanze ya Bujumbura. Ndadaye yari ari muri uwo mugambi w'iyo Hutu power, iyo kurimbura abatutsi, ndetse akabikorera no mu Burundi nk'uko bikorwa mu Rwanda. Icyo ntabwo ari ikintu gihishe. Ndakizi, ndi umwana nafashe nk'amabuye mvuga ati uyu munsi baradutera reka twirwaneho, ariko mfite imyaka mito. Ntabwo Ndadaye uko bamwita nk'uko bashaka kumurwanira ariko ari mu Burundi. Icyo kintu cyabayeho na evidences zirahari, wenda abakuru, njye nari muto ariko abakuru barabifite.
nicyo kintu rero batazi kuri Ndadaye yari yamaze gupanga kino kintu cyabaye nka jenoside mu Rwanda yuko gishobora kuba no mu Burundi. Icyo kintu kirahari, hari n'amafoto byarinjiyemo n'inzego zitari n'iza leta zirimo n'iz'abapadiri n'abandi n'abishwe icyo gihe nk'igihanga barabizi. Ndadaye ubwo aba ararangiye, ariko niwe muntu wari ukoze impinduka ikomeye cyane mu Burundi nk'ibyabaye mu Rwanda 5 n'9 ntabwo byashobotse. Ni ukuvuga ibyabaye kuva kuri ba Micombero bikazamuka, hari habaye impinduka ikomeye. Ndabyibuka buyo yabaga afite umwana mu ntoki, undi afite igipfunsi, Ndadaye abantu batora. Mu Rwanda rero uriya mugabo uri kuvuga uyu we n'umujene ntahuriye n'aba ba Kagame, kuko ni umuntu uhunze ejo bundi muri Université ya Bujumbura, Evariste Ndadaye nako Evariste Ndayishimiye nka 95 niba ntibeshye cyangwa se 94 95 ahunze bavuga ngo abatutsi baratumaze, ariko u Rwanda rumaze gutsinda intambara yo mu Rwanda, baratumaze reka natwe duhunga. Aho yanyuze hose, by the way, n'abishe mu Rwanda za Rukumberi n'abarundi bare barahunze icyo gihe cya Ndadaye, nibo bakoze jenoside. hari ugeze za Rukumberi ntabwo ari abanyarwanda benshi bishe, ubugome bwose n'abarundi. Uzagereyo ukora ubushakashatsi bwawe bazabikubwira abaturage. Noneho rero uyu Evariste noho yaje, uri afite ingengabitekerezo y'uwo Ndadaye, niyo mpamvu yatarangije Université aho yigaga mu mategeko, akazenguruka igihugu akagera na Kongo kugeza igihe baviriyeyo babuze aho bahungira, ajya muri FDD. Kuba bivuga ndangiza, akaza akagera mu Kirundo akavuga iriya ntambara, iyi titre wanditse niyo, harimo ubwoba buvanze n'urwango, ariko hirya y'ubwoba n'urwango hari icyo bita umugambi. Bivuze iki? Iyo avuze Kirundo ni ikintu gikomeye, kuko abami b'u Rwanda bari barakiranye amasezerano akomeye y'igihango n'ubwami bubakikije bita imimaro, yo kuvuga ngo imimaro bivuze ngo ntituzigera tubatera, niyo mwaterwa twabatabara. Harimo Tanzania, u Rwanda gutera Tanzania biva kure, byari byarabaye kera kubera ko umwami w'u Rwanda yahungiye Ruganzu wa kabiri Ndori, bakorana amasezerano, abantu bahishe umwami w'u Rwanda ntidushobora kubatera, niyo baterwa twabatabara. Ayo masezerano aseswa gusa ku gihe umwami wa Karagwe ashobora gutera u Rwanda ari we wiyenjeje, ntabwo ushobora kubona iyo ntambara. Mu Burundi rero byabayeho igihe kinini, ayo masezerano yabayeho igihe kinini, yaba ari igihe cya Mutara wa mbere Semugeshi na Mutaga wa kabiri w'u Burundi, ariko icyo igihango kiza kurangira ku bwa Kigeli wa kabiri Nyamuheshera, nawe yaragikomeje, kiza kurangira kirangijwe na Ntare wa gatatu Kivimura w'u Burundi, niwe wasenye amasezerano arwana nayo wa gatatu Mazimpaka, ndetse akomeza no kurwana na Kirima Rujugiro. Ibyo bya Kirundo avuga rero niko biri. Igihe uwo mwami Semwiza se cyangwa se Senyamwiza nk'uko abanyarwanda bamwita yarwanaga na Rujugiro, abanyarwanda bisanze bazengurutswe, Kirundo ya kera yitwaga Muharuro yitwaga Muharuro, ifite udusozi twa Shinge na Rugero. Iyo mu Kinyarwanda bavuze ngo umugani ngo wavuze Shinge na Rugero, bavuga imisozi ibiri ya Kirundo, aho abanyarwanda bisanze, yaba ari ku gasozi ka Shinge yaba ari ku gasozi ka Rugero, nta hantu bajya, naho bapfiriye. Ngo wabuze Shinge na Rugero ni ukuvuga ni nko gupfira mu Kirundo. Niho biciye abanyarwanda muri icyo gitero cya Senyamwiza umwami w'u Burundi arwana n'uw'u Rwanda, bahita bahindura izina bahita mu Kirundo. Iyo ari kuvuga rero mu Kirundo ni nko kuvuga ya mateka, ntago ari umwana yayize neza, ashobora kwirepeta, ariko icyo navuga ntago bizageraho. Yibeshye
niwe uzabyumva wenda hazahindurirwa irindi zina mu Jerome Gifaransa. Jerome ntabwo uciriyemo wibuke ko ariho Senyamwiza yagwiriye hanyuma yicwa n'umugesera mu Kirundi. Nicyo gituma iyo uvuze ngo umugesera urumva yishe umwami, baba wumva ko ari ikintu kibi cyane rwose. Alright, ya urakoze ku mateka magufiya. Nge ntabwo ninasobanukiwe ibyo ashatse kuvuga ariko ndabyumvise noneho. Sinzi niba munyumva. turakumva. Yes, reka dufate undi muntu. Sinzoroye ni Gave ninde? Oya Jerome nafate amasegonda 30 concluding dufate Manix hanyuma Gavi. Okay, sawa. Gave wakomeza. Jimmy Amin Jerome, sorry Jerome. kuko mwarimu muniganye ijambo nasoze nagane ku musozo hanyuma dufate Manix hanyuma Gavi twihuta. Jerome uramurura umuciye mu ijambo twagiye Gavi nani Manix. Godfather urakoze. Ibi ngibi uyu mugabo yavuze ntago ari ibintu bishya ko n'aba South Africa bari kubivuga. Uburi ntabwo kugira ibintu babimangariye nta muntu uvugira mu wundi urareka ibi bintu sikunda na gato iyo umuntu afite ijambo urareka karangiza ariko iyo umwitambitswe muvugiramo point irapfa hoba ntibizasubira ukundi. Manix komeza Jerome wongera uzamukurangiza point yawe. Urakoze fada bangamiye reka Jerome concluding ndabona yagarutse biraza kumfasha buri muntu atayafasha umwanya agatangira igitekerezo biba byiza igitekerezo kigeze ku musozo. It's okay hoba Jerome fata amasegonda. Sorry Godfather, hari habayeho akantu ariko nari ndangije nicyo navugaga ngo yibeshye akumva ko ari ayo mateka agaruka niyo wabona ko nawe ubwe azahindura izina. Nicyo navugaga. Urakoze cyane Manix. Urakoze Godfather. Ibi ngibi uyu mugabo yavuze ntabwo ari ibintu bishya na South Africa iri kugenda bivugaho basa naho bateguza abaturage intambara. Kuvuga ngo intambara yari intambara y'imitwe y'inyeshyamba irwanya leta z'ibihugu byabo bamaze kuyishyira ibihugu ku bindi. Inzira ihari ishoboka, possibility zishoboka cyangwa se ikiraro cyabahuza n'umwanzi wabo ni Burundi. Kandi abaturage b'Abarundi harimo abize ariko nanone harimo n'abandi batize bashobora kuyoboka buhumyi benshi. Hari n'abandi bari mu kintu kijyanye n'ibitwita le bantu le nilotique cyabinjiye mu maraso babirimo byabinjiyemo. Ikintu uyu mugabo ari kuvuga arimo arakurura intambara y'akarere. Ntabwo South Africa uri kubona minisitiri w'urubyiruko ari gushishikariza urubyiruko. Wareba Julius Malema ibyo avuga ntatandukana n'ibya Ndayishimiye uretse ko ari ibihugu bitegeranye n'u Rwanda kandi kwegerana n'u Rwanda ni Burundi. Ni ukuvuga ngo South Africa n'u Rwanda babambe n'u Burundi direct, umupaka wabo ni direct n'u Burundi. Iyi ni intambara igiye kuba mu karere nta muntu wayifuza. Abantu bari kumva bya Ndayishimiye ngo nta gisirikare nta ntwaro nta bintu nta bushobozi afite, ariko ibi bintu abantu bafana intambara. Uyu mugabo Ndayishimiye mu mwirinde mureke gufana. Ni intambara ya nyayo, ni intambara igiye gutwara abanyafurika benshi cyane kuko ni intambara izafata bloc ebyiri, East Africa, SADC.
kubera ko u Rwanda si igihugu kimwe cyonyine cyarwana ari cyonyine, kandi simbona n'ubwo Burundi burimo busa n'ubu nabyita ari ugushotora nangwa se ari ugukurura. Abantu bita uyu mugabo umuntu mukomediye ngenda baseka muri aka kanya, nk'ibyo Muhozi yavuze, Muhozi yavuze ntabwo mbifata nk'ibintu. Hari abantu bavuga ati Muhozi aravuga, Muhozi atera ibuye mu gihuru akareba abantu bavuga. Uwabwejuye muri ako kanya yateyeho ibuye aba yumvise icyo avuze. Naho uyu mugabo Ndayishimiye afite proje nini cyane kandi yateguwe na SADC, atumirwa mu nama za SADC. Mwe mubireba niba mutabikurikira, niba mutabikurikira babikurikira, atumirwa mu nama za SADC, ntabwo ari muri SADC. Abantu mwe muri kwibaza ati ari gutegura abaturage gusa, biragaragara ko ari gutegura abaturage ko ari intambara, ariko ni intambara igiye guhuza East Africa ndetse na SADC, ariko inzira ihari ishoboka ni Burundi. Aho niho bazakura bimwe mwavuga ngo ikibuga cya Kavumu n'ahandi ngo FARDC gana ku musozo kubita kubangura. Reka mvuge mbangura, hanyuma sniper ututekinga over ndaje kanze mbazanira makuru. Okay, ibyo navugaga ni ibi ngibi, nuko intambara igiye kuba iya East Africa, ariko mbese ahantu bagomba kwesitara intwaro n'ibindi byose ni mu Burundi. Murakoze. Sniper urahari? Nibaza ko basa n'abahuza, ariko reka nawe ngira icyo mvuga kuri uyu mugabo. Ntabwo ndubuvuge yuko perezida w'u Burundi kuri ubu ngubu cyangwa se kuri iyi nshuro mu by'ukuri ari byandi bya komedi. Ibi bitandukanye n'ibyo Maniggs yari amaze kuvuga bya South Africa, bya ba Marema n'abandi nk'abo ngabo. Uko uyu we ni perezida. Ikintu navuga mu by'ukuri mu byo yavuze harimo ibintu ushobora kwisobanuramwo ibintu bitandukanye, ariko ku ruhande rwanjye numvamwo ibintu byibura ibintu nka bitatu. Harimo impuzamugambi cyangwa se kugambirira afite impamvu, hakabamo ubwoba cyangwa se urwikekwe cyangwa se, ariko ndabigereranya nk'ubwoba. Ikindi cya gatatu, icyo gusa naho ategura abantu mu mutwe cyangwa se muri rusange gufata igihugu asa naho agitegura bitewe n'ibyo abona imbere cyangwa se ibyo we yaba yibwira ko bishobora kuba. So mpereye ku cya mbere navuga cy'impuzamugambi cyangwa se mu bijyanye n'uko we ashobora kuba afite abapanga cyangwa aganira nabo kuri iki kintu cy'intambara cyangwa se mu buryo ari kwitwara muri Congo. Ndaza kubivuga muri ubu buryo. Mu by'ukuri Burundi bufite ikibazo kandi gikomeye cyane bitewe n'ubuyobozi bwagiyeho cyangwa se bashizeho. Nujya kureba perezida ubwe arimo asa naho ashaka kugira ngo agaragare ku ruhando mpuzamahanga nk'ufitanye ikibazo ndetse gikomeye ku rwego rumwe n'urwa Congo, ko afitanye ikibazo n'u Rwanda. Mu by'ukuri ni ibyandi bavuga ngo ni red flag, cyangwa se ashaka kugaragaza ni attention akeneye y'amahanga, kuko ubona ko Burundi busa naho bwirengagijwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ashaka kugaragara kugira ngo amahanga nayo atangira paying attention, avuga ati ariko mu by'ukuri byari Congo none n'u Burundi nuko, maze batangire babone u Rwanda nk'ikibazo, batangire babone yuko mu by'ukuri u Rwanda ari nyirabayazana. Ariko uyu mugabo agahura n'ikindi kibazo,
hari amagambo yagiye avuga kandi biri recorded kubera ko iki gihe turimo si nk'icya kera, aho yigambiye ubwe ku giti cye gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda, ariyo ntabwo ashobora kuyarokoka. Ikindi agashaka kugira ngo barebaga intambara mu by'ukuri mu buryo wenda buri hagati ya M23 na Congo, bashiftinge banamenye yuko hari ikintu gishobora kuba gikomeye hagati y'u Rwanda na Congo ndetse n'u Burundi. Nkabona yuko ari no kugira ngo we yiyegereze Congo, noneho avuga ati niduhuza amaboko uyu mwanzi tuzamwikiza. Noneho nihaza n'abandi wenda tutazi, abo wenda yavugaga ba South Africa n'abandi, noneho bifate indi ntera cyangwa se babishire ku rundi rwego, ariko ni mu buryo bwo kugira ngo ahuze umugambi n'uwo ari we wese ushobora kuba yiyumva ko u Rwanda ari menace cyangwa se u Rwanda atarwiyumvamo. Hari icya kabiri navuze kijyanye n'ubwoba. Uyu mugabo afite ubwoba bwinshi bitewe nk'uko nabivuze n'amagambo yagiye avuga, declaration yagiye akora, ariko nanone wakubitaho ko afite menace y'igihugu gishobora kuvuka gishyashya ndetse kimutandukanye na Congo burundu, akagira ubwoba bw'impunzi ziri mu Rwanda, mu bindi bihugu bitandukanye hirya no hino. Izo mpunzi ubwazo abona yuko ari menace, avuga ngo izi mpunzi haramutse havutse ikindi gihugu bafite tere nziza igaragara kandi bashobora gukoresha mu guhirika ubutegetsi bwanjye, bitewe n'uko nagize uruhare mu kubarwanya, nagize uruhare mu kwica abafunze cyangwa se abakoze iki gihugu. So ubwo ni ubwoba rero afite uyu munsi, kandi ni n'impungenge ubona ko mu by'ukuri agomba kubishiftinga ntabivuge, ariko ahubwo akavuga ngo ni mentioninga u Rwanda amahanga azantervena, habeho gupresa cyangwa se gushyiraho pressure ku Rwanda, wenda iki gihugu kigiye kuvuka gishobora guhagarara cyangwa se ntibibe. Ikindi navuga cya nyuma ni ikijyanye no kuba mu by'ukuri afite ikindi kibazo cy'uko hari amakuru menshi amaze iminsi atambuka avuga yuko abarundi hariho recruitment, ariko iyo recruitment ikaba ifite ikibazo cy'abantu binjira mu ngabo z'igihugu. Ni ukuvuga ngo rero agomba gukora ikintu cyo guteguza abaturage nk'uko yabivuze kugeza mu bice bya Tanzania. Yashatse kubereka yuko atari hariya gusa, cyangwa se n'iyindi message ibwira abandi baturage bari ahandi bati namwe mugomba kwitegura kuko anytime twahagarara twabakenera. Muri makeya iki ni ikintu kuri we ni nacyo kigaragaza ubwoba afite, ariko nanone kikagaragaza mu by'ukuri yuko atazi uburyo intambara ashobora kwitsinda inabayeho, ariko mu by'ukuri wagereranya n'uko abasirikare binjiraga mu gisirikare mbere bagabanutse, ndetse bamwe bavuga ko batakininjiramo, batakinjira mu gisirikare. Mu by'ukuri izi ni impungenge zikomeye kuri we, kandi nk'umuntu wagiye muri Congo yizeza perezida wa Congo amubwira ati aba bantu turaziranye, nk'uko yanabivuze hariya, twararwanye twaranabatsinze no mu mateka biranditswe, twebwe duhereza amafaranga n'ibikoresho tuze tukurwanira intambara. Yagera yagashita bakamukubitira wa mugani ngo hareba inzega, ku buryo kugeza uyu munsi nujya kureba neza u Rwanda rwakoresha inama y'abadiplomate, hakurikiraho Congo nawe ahita ayikoresha. Ejo bundi amaze kuvuga inshuro zirenze zingahe u Rwanda rutamusubiza kandi yarumentioninze mu buryo bwumvikana. So mu by'ukuri rero afite icyo kibazo cy'uko n'amagambo agenda atangaza ubona yuko yabaye komediye wa mugani mu bantu, mu mitwe y'abantu, kuko ufashe disikuru akora ubwabyo ni komedi pe. So rero hari credibility yatakaje, haba ku bamutoye, haba ku bari hanze, haba ku bantu batandukanye. So ni ukuvuga ngo ari gutegura abantu mu buryo bwo mu mutwe,
ariko nanone atazi yuko iyo ntambara bashobora kuyitsinda cyangwa se bashobora kwitabira bitewe n'ibyo agenda agaragaza cyangwa se n'uko agenda yitwara. Bityo rero nsoza na concludinga mvuga ngo nyaboneka ibintu nk'ibi ngibi biba byavuzwe na perezida ntabwo aba ari ibintu byo gukinisha. Ndabizi ko wenda ku ruhande rw'u Rwanda rwo ntabwo bajya bagira, perezida yarabivuze w'u Rwanda yavuze yuko nta ikintu cyose babona yuko basesengura bakabona ko ari menace ntabwo bagifata mu buryo bworoshye, bagifata mu buryo bukomeye. Ntekereza ko rero wenda niba bibabona ari ngombwa bashobora kubivuga, ariko simbibona bamusubiza cyangwa bagira icyo bavuga. Nkaba ntekereza ko byanze bikunze iki kintu abantu bashobora kucyitega mu bihe biri imbere, ariko bikazavana n'uburyo u Rwanda ruzabyitwaramo, kuko ni rwo bashotora ruramutse rusubije aggressively cyangwa se nk'uko nabo bari kurushotora bishobora ku-expandinga bigafata akarere kose. Ariko baramutse babikoze mu buryo basanzwe babikoramo, uyu mugabo yazitotomba kugeza avuye mu mubiri. Murakoze cyane. Sniper hereza undi muntu ijambo. Yes, reka dufate Urukundo. Yes, mwiriwe Sniper, Godfather, Fly High mwese n'abandi maramutse bivanye naho muri. Murakoze ko mu jambo. Nagira mvuge kuri iki kintu nanje nari nacumvise kare. Ubwo barabufise umugabo mu bwoba bwiwe sinibaza ko afise ubwoba yuko u Rwanda rwamutera. Je numva umenga afise ubwoba bwo kuja mu ngwana atashaka nawe nyene kugwana. Iyi ngwano si wari karayigida. Mubi tugiye kuraba neza ibintu byose byavuzwe, yavuze ngo si on est agressé, ngo si la communauté internationale ne fait rien, on ne va pas se laisser faire. Ati twe nitsobireka ngo bibe gutyo international community itagize ikivuga. Kubera ko abantu bose ubu bariko bavuga Kagame. Ikintu je ndahabona rero bose bariko babita kuri Kagame kugira bereke communauté internationale ati umuntu mubi hajya ni Kagame. Ati Kagame is destabilizing the region. Bace baronka raison y'ukugomba kwataka Kagame. Already ufise Congo yoyo yifuza kumwataka, ufise mugabo navyo bashoboye, ufise South Africa yifuza kumwataka. So suddenly Uburundi nabwo butanguye kuvuga amajambo, kandi twibuke yuko mu nama yabaye ya EAC na SADC u Rwanda ni Uburundi ni rwagiye, Congo ni yagiye, Afrique du Sud ni yagiye na Angola. Ivyo bihugu byose birafise uruhara muri ibi bintu byose byariko biraba. Umwe yariko aramediatinga ni yagiye, abandi nabo bariko bagwanya muri Congo bose ni bagiye. So aho hantu haca haza question mark, bariko bategura iki? Urumva yuko ari ikintu cyariko kirategurwa. Mugaye ikintu cyose ukuntu kigizwe mbona umenga kiri geared towards kwataka u Rwanda. Hako umwe agira ubwoba yuko bazokwataka u Burundi, yuko bazomwataka mu Burundi. Ikintu cyo twamaze kubona nuko u Rwanda si igihugu gishobora kwataka n'ingabo z'igihugu kimwe ngo bitsinde. Ibyo twarabibonye twese. So ubu rero ibi bintu by'aba South Africa, it's not to be taken lightly. Ingwano ndumva umenga izoba, mugabo sinumva umenga izobera mu Burundi, izobera mu Rwanda. Ikintu bagomba si ugutsinda ingwano, ni destabilizinga u Rwanda, kuko urumva mu mutwe wabo M23 ni ingabo z'u Rwanda. Bivuga yuko bateye u Rwanda babona yuko M23 izoca ivayo ariyo ngabo z'u Rwanda isubire ku defending igihugu cyabo, bive muri offensive muri Congo. So aho rero niho je mbona umenga bica biba tricky. Ikintu bagomba gushikako neza naco niko ndabona other than destabilizing u Rwanda nta kindi kintu. Mugabo urumva u Rwanda nabo bufise ingabo nyinshi, bufise aba reserviste, itera yabo barayitahura kuruta abandi, kiretse niba bagira ingwano yo mu kirere. Mugabo nayo nyene twarabonye ko President Kagame azi kwigwana. So rero sinzi novuga ati cyo novuga ati ubwoba burahari kuri President wacu, mugabo ubwoba simbona ingene ingwano y'u Burundi ashobora naho bamutera mu Burundi niyo tsinda. Amasanya mwiza yavuze ikintu kiri very interesting, ati ingorane zirashobora gutangura kuri airport y'u Burundi. Kuko uravye neza Kavumu ivuyemo, iyindi airport iri hafi ni airport y'u Bujumbura.
rero niyatangura kugira support ya FDLR na FARDC, this is where ikibazo kizaza. Je ngira nuko ndabibona, mbona umenga niho bizohera kabisa. Okay, murakoze. Yes, ya urakoze cyane. Nari mbonye Jerome azamura akaboko. Jerome, niba hari ushaka gufata ijambo mbere yuko dufata undi muntu. yego hari umuntu wari uvuze ngo ibyo Rwanda simbisubiramo by'amateka twavuze ngo intambara ntiyaba hirya. Inge ni igihugu nzi neza navukiyemo nuko bivuze kuri space. Intambara ni hariya iri. Intsinzi y'u Burundi bingana n'amahoro muri region ya Gararake. Utabyumva ntabyumva, ubizi arabizi. Kongo ibirengana yaba ari Goma yaba ari Bukavu ibirengana, ariko aho abantu banyura birabira. Umurundi yaba ari ugira inama muri neva ntuze perezida, nicyo gihe cyo kumubwira ngo nta ntambara dushaka. Igihe yayihisemo abarundi bitegure kujya gushyingura. Ntabwo bino bintu ari ibintu byoroshye. Nababwiye mbere, iyo bigeze ku Rwanda n'u Burundi ntimukabigereranye n'u Rwanda na Congo cyangwa n'ikindi gihugu ngo Angola ngo South Africa yaje gufasha Congo. Biriya bintu aba ari intambara, kandi intambara iriyo, kandi intambara ifite amateka, kandi intambara ikomeye. Utabyumva muri ubwo buryo akayibona muri utu duhugu twiruka tuvuga ngo turaje dufashe Congo, turaje dufashe Burundi, tubahe imbunda, yaba ari izahageze rere navuga ngo ikiro 30 janvier ziba zizwi, yaba ari izinjiye muri South Africa, yaba ari izinjiye muri Congo ziba zizwi. Ntabwo abantu bazicuruza ari abantu b'inshuti zacu. Niyo mpamvu u Burundi c'est le premier pays perdant. Ntabwo navuga ko bworoshye kuko ibikoresho byagezeyo, ariko ni ikintu tudashobora kwemera hagati y'Abanyarwanda n'Abarundi. Ni intambara mbi gusumba niyo mwumva muri Congo. Ntimukayifate nk'ibi by'imbuga ngo ni ibintu biri kuri Twitter ngo Burundi u Rwanda bigiye ku Rwanda, haza South Africa banyure muri Tanzania binjire, abandi bajye Chad baze. Burundi n'u Rwanda ni igihugu, intambara yacyo aba ariyo, ntabwo ari intambara yo kuvuga ngo ni igisirikare cy'u Rwanda cyinjiye muri Congo cyangwa se ni umutware mu Ventura. Biriya bintu biba ari byo. Ntimukabifate nk'ibintu byoroshye nkatwe tuba hanze cyangwa se n'abandi aho bari n'abari mu bihugu byacu. Biriya bintu aba ari byo. Ni ukuvuga ngo igihe yiyemeje iriya ntambara, mw'abantu mwe yaba ari Abarundi, sinzi ukuntu umuntu yabivuga, ntabwo biriya bintu ari imikino. Yitegure, kuko icyo yatekereje ntabwo aba atekereza Abarundi bose. Abatekereza ngo ndayirwana paka, ni bya bindi babita ngo ni ugupfa no gukira. Ndayirwana paka niyo twashira. Kuva mu kibira wajya muri Parike Nationale ya Rukoko aho Rusizi igera, ibyo bintu byose birateguwe. Ubwo abahazi barahazi. Yaba ari Kibira hano hafi, yaba ari Parike Nationale de Rukoko, yinjira za Gihanga ukinjira za Burundi, ibyo bintu byose yabizwe. Navuga ngo mu Burundi je suis désolé, kandi ibintu ndi kuvuga muzabimbwira hano nyuma. Ni kuri ntuze ya Godfather registered, nihatagira abantu b'abagabo babihagarika, ni ibintu bikomeye cyane. Ntabwo twamara imyaka 10 tutagize jenoside yakorewe Abatutsi muri Burundi iri registered muri UN cyangwa yamaze kuba na UN. Ntimubifate nk'ibintu byoroshye, nuko benshi bamaze kujya hanze, abandi bari gushaka uburyo baza, ariko ntabwo ari ikintu cyoroshye na gatoya. Ntimubifate nk'ibintu tuvugira ku mbuga gutya, ni ikintu cyo gutabara kiririja. Ni icyo navugaga.
akoze cyane Jerome nimba hari undi ufite ijambo ndi kubona ariko network niba ari yagatfada niba ari yanjye simbizi nimba hari ufite ijambo yafungura mic akavuga Gatfada urahari Gatfada aranyumvara Gav uranyumva ndakumva hari undi muntu uri kuvugana oya ntawe ndi kumva okay ikintu navuga cyangwa nakongeraho ni uko komeza nawe ngiye kuzamura umuntu ndakumyutinga wakomeza komeza Gav urebye neva ahantu ibi bintu bisa naho yaboneye ko nta mikino irimo ni guhera iriya ntambara ejo bundi bakoreye hari abigeze kubagotera muri Congo mu by'ukuri hapfuye abantu benshi cyane muri biriya bice si ingungu se ingungu yes ni ukuvuga ngo nujya kureba kuva icyo gihe nta nama akeneye kwitabira amagambo yabaye menshi umujinya wabaye mwinshi ariko mu by'ukuri iyo urebye imva n'imvano cyangwa se ahantu ibi bintu byose bikomoka kuri we kuko yatangiye adekarara kuvanaho ubutegetsi bw'u Rwanda baramwihorera ubona ujya kureba urareba ugasanga ibyinshi arabivuga ariko ntibamusubiza nabyo ubwabyo abigiraho ikibazo kandi bishoboka kuba nabyo bimurya kuba avuga ntibamuhereze atasiyo akeneye ariko kandi nk'uko Jerome yari amaze kubivuga mu bintu abantu baba bifuza mu by'ukuri ntabwo umuntu yakifuje ko umurundi cyangwa se abarundi n'abanyarwanda bakarwanye ariko iyo bigeze aho kurengera bitewe n'uko uyu perezida ari mushyashya yakagombye kuza mu by'ukuri atagendera mu byo mugenzi we Nkurunziza yasize ahubwo afite iyindi ajenda ye ijyanye no gukiza abaturage kubavana mu bukene kubashakira bezwe zikenerwa za nkenerwa za buri munsi ariko urebye ntabwo ariyo shusho yajemo yaje asa naho mu by'ukuri ari Nkurunziza ugarutse biragaragara ko n'ubundi ari nkaho nta Nkurunziza nta nawe yaje ari we musa kuko nujya kubibona neza urasanga ibyo Nkurunziza yakoze mu gufunga imipaka n'undi yarabikoze so ntabwo rero mu by'ukuri uyu mugabo ibintu ari kuvuga uyu munsi asa n'aho atanga integuza ariko mu yindi shusho yo kubwira amahanga cyangwa se kugira bamuhereze atansiyo bamushiremo muri disikisiyo ziba bo kumwexcluda cyangwa se ngo bamushyire ku ruhande nawe yifuza kugaragara ahabwa ijambo akavuga uburyo u Rwanda ari rubi akavuga uburyo u Rwanda ari menace mu karere ibyo byo yabivuga ariko noneho ashaka kubivuga à la table d'honneur yicaye kwa kundi bamuteze amatwi noneho nawe voice ikaba raised ku rwego yifuza ibyo rero kuba atarabihabwa ntekereza ko hari n'ibindi byinshi bizaza ariko akiri muri Congo ho tuzabona ibintu byinshi kandi mu by'ukuri ntekereza ko njye simbibona u Rwanda rumusubiza cyangwa rubasubiza kandi nk'uko nabivuze u Rwanda nirukomeza gukora mu buryo rusanzwe rukora azakomeza avuga ibi bintu kandi azageraho uwe atangiza intambara wenda ku mugaragaro cyane ko burya ubabaye ni ubanda urugi ari kuhababarizwa yumva ko ari u Rwanda rubikora ariko nanone akagira icyo kibazo gikomeye cyane ibyo ari gukorera M23 niharamuka M23 ifasha agace hakabaho kudekarara igihugu cyangwa se igice cyigenga azi yuko ari umutwaro Burundi ariko ngiye simbishira ku Barundi ahubwo we nabo bafatanyije batazapfa bakize baba bari ku butegetsi baba bataburiho nicyo nakongeraho novuga akantu yes afata ijambo rwose akurikireho fly high
en fait iyi sendede iri ku butegetsi ubu aba bafise batwara en fait bayoboye icyo abantu bibagirwa ni bande kuko sendede kera yari ifise amatandanse menshi muri bo harimwo abari barize baba intellectuel harimwo abantu bari modere batagendera kuri irya ngengabitekerezo y'amacakubiri ariko abo bose nabo umwumva bahunze za 2015 n'abagiye baravamwo mu nyuma mbambe mbere bavamwo babirukana batumvikana aba bayobora ubu nibo ya mbere rasiste radical ya sendede abantu ba mbere bagendera ku macakubiri no ku ngengabitekerezo aba nibo bantu ewana bamwe bumva irya ideologie ya Hutu power naba anyu nibo batwara uburundi mukavuga ati ivyo vyoba bivahe hariho ikintu Jerome yavuze ati bagira mu Rwanda ati impunzi z'abarundi nizo zishe kandi zica nabi cyane gose ariko bari bavuye mu Burundi babikoze kandi abenshi muri aba ba general baraba université abandi barabigisha ico gihe hari les vacances université nibo bari mu misozi bambi iwabo nibo bayobora abapiza mu kuja kwica abantu rero bahungira mu Rwanda benshi hanyuma mu nyuma baca bahungira muri Congo u Rwanda rumaze kubohorwa nibo batanguye ico bita kwigishwa na XFR niyo yabafornye mu bisanzwe XFR niyo yafornye abasendede ba mbere rero iyo ngengabitekerezo barayifise ni ikintu bafise muri bo ntibibatangaze ngo ahubwo bari barabishatse kubishyira hasi kuko icyo gihe sendede yarimwo amatandanse menshi ariko ubu umwe bari kuyobora aba batwara n'abantu babicanyi n'abantu baba extremiste ba mbere bakomeye ntibibatangaze n'ibi byo kuja muri Congo cyangwa ibiki byose ibi byo kuzana interahamwe mu Burundi ufite tendance ya mbere mwibuke ijambo yavuze la fois passée ari imbere y'abadiplomate avuga ko atumva nini intwaro ya Habyarimana yahavuye yari intwaro nziza ayivuga neza yumva ngo ko ababaye kubona Habyarimana baramukuye mu Rwanda intwaro yiwe yaremerende yarahavuye urumva abo nibo rero abo numva kumva ashaka gutera u Rwanda misi yose bamiza u Rwanda mu kanwa bibatangaza nico kintu nta difference yabo na FDL na XFR nibamwe murakoze barakoze cyane sinzi wenda ndakoresha iminota mike cyane nihote sinzi niba abantu bazi abagabo ndavuga ndayishimiye na Kisekedi confidence bari bafite bagitangira ibi bintu bari abantu ubona bizeye bari bafite plan A barayihaye amahirwe nko kwigira cyo hejuru bazi kwenda izakunda plan A imvuga ni yihe nta kindi kwari gupusa M23 bagatera u Rwanda niyo mpamvu muri speech zabo zose bavugaga n'umubano bari bafitanye wose wari pressure ku Rwanda utari na pressure kuri M23 ibyo byose babivugaga bafite icyo bishingikirije nkuko biva mu nzego zibishinzwe zaba iz'u Rwanda n'abandi bantu uwo mugambi wo wari kandi n'ibimenyetso byaragaragaye cyane cyane igoma bakoze plan A ntekereza badafite plan B niko mbitekereza mu mboni zanjye bumvaga niba kudestabiliza Gisenyi bagatangira guteza umutekano muke i Kigali yenda naho ngabo bari mu Burundi bateguye bazahita batangira kwambukira mu Burundi kuko yenda igihugu kizaba gifite kwirwana mu bice bimwe na bimwe ariko aka kanya hari umuntu wabivuze neza bakimara gufailinga total failed kuri plan yabo plan A yo gusenya u Rwanda no kurutera bahise batangira inzira zitandukanye umwe asa nk'utangira inzira yo kwirwana undi kwirwanaho gute plan ingabo zifite mu Burundi z'u Burundi zifite muri Congo bakijyaho mbere ubu siyo bafite naho zimbivuga kare akanya plan bahari niba banahari ni plan ivuga ngo reka twirwana dupusa abantu be kwegera u Burundi ariko nayo bamaze kubona ko itagishoboka bamaze kubona ko nta kizabuza M23 kugera Uvira
nta kizayibuza gufata Bukavu. Aka kanya sinzi umuntu yavuze neza cyane, umubano ntekereza uri hagati ya Kisekedi na Evariste usa nkaho utameze neza ubu ngubu. Kubera iki? Kubera ko umwe yijeje undi ibintu ntiyabikora. Ko kwizeza umuntu ubushobozi agasanga ubushobozi wamwijeje ntabwo ufite. Ko guhamagara umuntu aze agukorere nk'ikintu cyawe nka televiziyo yawe aho akagenda yemenya ikirahure. Ni ukuvuga ngo nicyo kintu kiri kuba ubu ngubu. Aka kanya impamvu navuga ngiye muri analize mbona nuko ngira nkurikirana neza z'abandi ba diplomate batandukanye n'abakurikira bya politike yaba mpuzamahanga n'ahandi hose, ni ukuvuga ngo kuba nka Kisekedi atari gupfa kuva mu gihugu cyane byoroshye, hari impamvu zigera kuri 3. Impamvu ya mbere we yenda atinya ko ashobora kudeta, atinya ko ashobora gukorerwa guhanurwa indege ashobora guteza umutekano muke aho yagiye, no kwereka amahanga yenda ko afite ikibazo kiri mu gihugu yenda ko afite umutekano. Ibyo biratuma atabona umwanya wo kujya kwikonsantara ku bibazo by'u Burundi. Mu Burundi aka kanya naho hageze ibibazo bigira nkaho muri 5 aka kanya Abarundi bafite bikomeye cyane, duhereye kuri yaba mu gihugu cyabo cyangwa hanze yabo. Ikibazo cya mbere gikomeye nuko abarwanya leta y'u Burundi aba hanze n'aba hafi, aba kure n'aba hafi, batangiye gusa nkaho begeranye imbaraga nabo. Kubera ko babonaga ko